2023 April na san sole awale na asembiem na me say saade a o ma me ne mabusuafo nkasa na me hu say me ne kasa no kwa na me ne yede e kasa minim obia pafo no ana ode o say ode ne ma me number be ma me bas ne ma me o ye obia o ye medical doctor o UK nti ne ma me nyemra ono ne ma me ne be ono ne ma me adi nkoma afa me ho bas ono ne ma me ne be kasa de ne ma me be ka bia obe ma me muaye nti me so me yede ejitum te ho no ma da ko me ho no ma na me message na ayo ba o say ne ba ne Rashid no ono so UK ho no ye friend ai Aminatu aye o say ne ma me no ono no ye kusasi ni bas I to say wo free Ghana chenti kusasi ni sempo an shada ere ente o free Ghana che nti ne kurom kasa no nti wo mu a ya nwono wo ayi abrochire ho media me am ya wo ne Ghana but tree de otimika but nti me fi ne kurom kasa otimika twi e fi ne kurom kasa nti o ha me o frame am pese me nka me kurom kasa na ode tree ni ede eba sometimes no ode brofo ehia me nti ebe ma me kra me ni nka kurom kasa ne biem nti dako na me ka se pese me hu se ne ba na e no kore pa se ne ma me firi me kurom ha se ye den obete ye kurom kasa ne bi ti bisa ne se ye kurom kasa ne de he mu no onim nti o kan ne mienu miansa bi wo ma metimi hu se ati se wasue no onim basisi ano o refi sa kasa nti me ye ne ma me na no oba no ne ba no otimi frɛ niam bi e fa me kurom kasa no ewo otimi frɛ niam bi fa me kasa no timi so me ye den ejitum nti die si 2023 na ode awale asem ne ba ye se obeperson ye me document de be ya obewale me a ono se ne mba no oye jima wo shi mu o wo ship mu nti ne mba no ode nane e na ema ne mba no ana Rashid Dauda eye adwuma wo ship mu nti ode ne mba no ode nane na ama adwuma ni na ama ne mba na o hwe o e wo fie ono okwa atimidi 4 months 3 months 5 months no mba e fie e basa na nkwala ntete ye ayede aye basa nti si an opeso obewale me a no de mako ene me ba no na makwa akoboa no e wo US e wo California nti me kwa na mene na akoye den abom ahwe nkwala no ana me se akansa ade mate bas minum kasa na mi shede ni sika e wo minsem no so ono wabone bla ono ntwe me misika ne se nye me misika nti na oba be wale oye odo ana oye den ode ba be wale me bas onim se me so be boa no abrabom because mani edin e wa abrabom ana ye guso na o se me fa me document bla na oye den on sa process na se nti me bisa ne se de be na obehia na o kan se me ntwa me passport no na me fa me ban document ni fa yede enfan sen no nti me so me free fie me ban document na me de sen no ana me twa me de so e de sen no ti e wo ho no ma me phone kasa nti e wo ho no ma na ma me kasa me amount and get distracted nti e wo ho no ma na o kan se ne saka me document no nti e firi ho no o say maybe 6 months later maybe visa ne beba nti ho ye gusu ye kasa na maame no so no me kasa o say ni nua ba so ho na ni nua ba na ba ne maame ho no mo no me akasa ho no nti adwuma no no anim say me ka che ne say adwuma na me ye wo ha no e wo me say ye den enso me sakoma no me mpese obi ba dem ba kwa akodu Ghana na wasesa o de asem foforo ba be bo awuram because me ana me bread na me sakoma no no so no ntimi yesa wo no ye mesuro nipa ntimi yesa de ne da ana sisi anu me busuafo ni bi so kasa ne de mabusuafo na mama no ono so ne maame number so wo me ho aye kasa enti afa na o kan say ya hihya awale ye opese ye hihya awale na ye mbe wale ye December 23rd na se bosu yan kebesimu na ye enti mimindi kan e wo Ghana na mka che ne say mindi kan no ayem ti say mimidi kan na ayem ti say ntro bi wom e be ya ye miansa na ye nyina ye wo kwantu o maame wo ho mesume wo ho wo so wo ho ba ko ndi kan na me hu say ono so ayeden ye nyina gimadie ne ye nipa mienu na ye kwakwa basa busuafo beta ye chi ana o se yo wate te ho ana na maame frɛ me ka che me say watwa ne tegi nti obekɔ November 5th itu November 5th ni du ye na maame ne be ye den e ba Ghana obedu airport otwa airport e video airport de sen bas ono ankasa ne ma hu e maame no ana o so maame no so maame no de wodi nkan wa ba ayefro ni nti ono wa ba o ma ba
ana on sa frame da no be abetu no kwa frame say ne de na be ko Ghana waji leave 2 months to mesumi ye den oka so omo ko no ntie ma mesumi yankoka e to ticket na mesumi buy ma ba be mi be du ye na me friend say ma ba be du o ma me number no ono no enye message a untimi mfre nti wakache me so be kache ne ma me say ma ba be den ma ba be du ma me nim data me de ba be du ache so ma me no be du kra ja o ai eti be du ye na me send ni message say sisi ma ba be du airport but so be phone na my den I dey keep na me dey share me phone ti me man message and still me to keep me man hu no man ma me ne me ye dey enkasa nti be ko to send me no na me send ni message no no so dey me number ne ma me no ne ma me ne frɛ me fie wura kora me de ma me fie wura ama ona me fie wura kora kasai nti ne ma me ka che me say da be na me ba be sra o mo na me ka che ne say me ba afa na ma banti me hwɛ kwansiwa na boy ne so frɛ me eye me nipa no frɛ me na o ka che me say na wa be du fie ti say na me so bibia ye bɔkɔ basisi na me no wo ma me ayi den akasa nti wo ma me say da be na me ba be sra no so me nkɔ na me ne ma be kasa me ba na ye nyina ye den yakɔ na me see you adechi me ba Saturday nyumle adechi Sunday Monday ana me ha na frɛ me say me visa na ba ana agent ne frɛ me o se me visa na ba nti me ne me ba ne visa ne nyina aboma ba me ye lucky woman me be du ya na me visa na den you lucky woman sa no ka kire me no be du ya visa no so abelande eti me se ni 50 million no mon fan ye process akwala 1500 akwala ne passport wo ba ne de no because ba no ni passport na de ba ya me kosiri ma ko akofa ne ba na mo ba ye ne document ne passport na ma no nti me so me ye de esen ne ma no because me ne nipa na kasa more than 3 years nti agide ne aye den aye mo because me ngindi say obetimi na me so me ka de me kom me pese e kire no me pese ye ba bedu because ye nyina ye som nyame e wo me say obia ne trimu po me ndwen bone ma no ana me so enya ni sika nti na me be de mba be di na chi akọ because sika ene nkwa hu hia si ni sika me be di na chi e wo sika ni nti da achina nko na me ndon me kodu ho na odo na ye sika nti me yanka se me ko me nsa ko ka me sika ono no don me nya nti me don wo duwa wo sete opejima oka duwa ajima na o kan se obre o yese no me so minim se me so me de me bread ko ka ho a ye betimi ahwe nkwala na ma ye da achi nso aye de esi ye enu nti na me so me de me do yere ama no me ka che ne se nti o kan se ye nkofie no me mpese achina nko o bodua nyina to so ana o yese nya me ntua ne ka ana ade na me ka sa o yese ya o de me be si ma nya me ntua ne ka o nya sa ade ne da wa frem ma mu nyina date ma bushefo nyina nim date a ye de be wale 23 December ana ye be wale ye kwanke be siesie ye ho abe easy ana ye ba bedu afa na o ye fra ye se ma fase bra e ye visa no me ba ne se me ne dika ya o fra hwan e no se fase agent no me bedu ye no agent ye friend say ye friend di no ye Christo di ntimi sha da nim di me trogu ayi ne so Christian name ai Osai Dennis ana Osai Dennis ono no before me be ba no ka che me say me ba no passport no me ba no visa no me ne beche na ye tua me ba ne de no me gitum asese no nti aka na ye ba na me ka che ne say me hwe sika na ekuta me na me ba na me se me yitua akwala ne visa na me nsan so nya den enye bi nja me maame no no so ono no sa de a me de me kuta me kwa me kuta ne yi ono abe ya akwala ne de ne yakọ nti na me so me gitum nti me ba na oka akwala na de no me ka che ne say me no waka dada ama wo se obe de obe ya akwala ne de na ka me de no me koye adwuma kura na se tua na metua oka na so ono de hu hia ana de be asembe na sisi a me bedu a wo ka sika sem o so o worship no onye pie nti me mfa sika no ma no agent no na obedu a obetua meka na worship no mu so worship no mu kura be FC from pair obe de o de sika ne be sen ne me ana me so ejimie me de sa me seni visa ne kura ma me bla sofo me bla ne potu me fo enso mantimi antie message ne kura mantie wi frakadam visa ai mantie ana me de sika nyina seni akoma agent ne wi sada na me de man na sada na ono so ba sada na odi sika no ma agent no sada no ono so ba ono so ba Ghana o ka chem so ba be du Ghana
16th November 8:16 anajo o memla me share wo airport o be di o se o pefroye me ye shito ma no ni nyina me ye gu ho me ka je shito na de froye o de be di de se me ka je ne se oba me nya kwan entena no ho because oba me be ko sirim because me ba ye no me ko 1 week fa se me ko ma me so no ho mfa pe se me ko chia ma busunyafo no so se sa no so ba no de ne mba mienu ba me bo ba busy be do so ntimi ye duane ye de bas froye no ho ai no so de mu sisu a no wate ama ne mba no me so me tia se because minim se o mba so wate ase o mba ntina me so me opel boanti na oba be fa me say me mboa na nka nyina ye twa bushia no o se ndi usika wo de nu asa afre ne cheto ana wa dabi oboso musika so o ka che so fiship no mu a na obese ni sika na ade ba ne o ka che so o se ndi wia na wa ye cheto ne fro ye no ama ade ne yes ejuba ne yes hihye de ebedi wa de ebedi ti o yes hihye se bedi adi bi nso awie afe na ma ye fro na awie Ayumela ne ball 5:30 eko 6 na me fa Uber me bla ba ko put ne order Uber ne ma me na me de koye me ko do ye ne me do airport ho no ma ko to ka international airport ko fa boga ba fi me do airport ho no ma ana ne ma me ne frame me ye me fu me line na so nti ka me ba be pick call no na ma do awie nti me ye ma dwen se me tue Uber ne ka ne wi na ma si form na ama pick call no because e ka te kwa me ma a friend on WhatsApp so nti mi be si form na me di sika na ma Uber wora na me refi me phone aja wo Uber no Uber ni 2 ya fa na me kai se me phone me so me number na me ba me twa ye foforo nti eni me tirim ma nti mi amfre Uber no oja hwa ana me sansa ma chi ma kunu ana me sa ma chi ba fie around me sa fa taxi ba fie nti ono no se obedu ana wa fret Uber wora me fly ne so na Uber wora ne fa ye na Uber wora ne se me ma aja me phone wo car no nti or the bed no sade me busuafo number sade ma busu Uber wura no Uber wura no sade chi Uber wura no de me phone e de blame no say ukunu no wa fresh so wa bedu na me mfa phone mblew na ma dia be na me so me twa Uber wura no na me da na so no koy me gi phone na no fly na be ma no fly ai o fly me no say na adan na odi phone no akoja no kam no me so a mistake because enye nne na me kuta phone enti bibini ana ye nyina anya ntobo ase nim se obia fom so bata nipa ho afa na me kan asa na so ma bedu o bas ma dasa ma afa na ma sole ti ka me ba wo ho no na ma ba be fa o ne niama no na me so da bi mi sister ameneneti no ono no farese nka wo ba na wa ba be chia no ba mi sa wakojo mo kwa akoton kokunti ebe ya she mi ba bi owo na me ba be hu ho na me ne wunyina tama me ne wunyina be bo ma wo kwa akosese sika aba mama tuetu aka no me ji mi sister ne so sika ka ho enti tama ba kwa akosese sika na ye be ba no na me sister no so afiri ekwan mu ayere aba no o see you e fiti ho maintain nka bi me friend na wa block me line me plan ma mo wo fi ho ye me fi ora no mba ne hina obi ade ne number ne ye yipe na wa block number no be ma no mo ba ya ye from 23rd December no wa block me number no abla no so na ma me ba ga no wasanso be gi me sika nyina minim se me sika no na no otwe na ode me abaga na o sana so ode me babaga na wa ba be kum o mintimi hu because de wa ye me ne kra boro nipa obe fatua ayede abome because me kuma babi me kuma nam no enye easy na me ti hazi si an me ka se me kuta 1 cd kra ya me dia na me ntro na ma adanye na wo ye adwuma wo man se sika na me dia ba na sika nyina wa ba be dada me agi sika nyina wona dada wo na wa na ade ko dabi meet me mfa me pe mfa nko ana ade no kra me ye me hu se ma ye de ma ye kwose ade enso enye mani so because ke ye me mani so pa bla ma ko bre no ana de bia nso metie mo enye ade am ye sa mistake no so da na utie ye pa na want se obi ayi obi frakadam say da e we program yi so da asemo na visa na madam want se obi ayi obi sa da wo program yi so ti se wa flode ni panesa o ya meti saudi se obi sika obi age a wontua de bas sa ne mani nyina metima ka se mate se o mutimi frode bas menji ndi se nipa no betima kasa more than 3 years sika ketu 20 odi wachi sika ketu 3 years is 40,000 Ghana cedis. Wajini 400 million titisika. Na fi sika ketu sika ketu. Meti me kan se na no kope me ne ye koko na me no me ya.
aduane bia ntimi nkoma yem enfie dodo sen na wo de aye adwuma o ma obobo se sika na no enfie dodo sen enfie miensa nie ana me de abai adwuma ben na aye no ho hwe adwuma ye soli 5:30 a anytime ye pon ye be pon 12 ade adwuma me ye aduane me de ne aduane ye be clean fie ho anu aduane e de me nu aduane 4 times a day obi na house help na say a restaurant omo no aduane a house help but fie ba ko for aduane na me noa wo sampon be san kwa ye ma me na aberwa ne massage ansa na wakwa akoda nti fie say fie miensa sika no obo no na fie miensa wa gini nyina wa de dako abeji nyina mo na nadwo ho anadwo nyina mo gina tente ye adwuma me say 12 o'clock wo ba upon no kwa ura adwaye kra na woda because blend to me can or not me from me cry na me ntimi nkasa me timi kasa kwa de cha na me wure fidi amaka because my ble ntimi pesa me dey me rest be sa da no 5 o'clock alarm me bok pe na wani aye dey ati wo pe wo mpe wo be sole bosume yetu am kasa yin bosume yetu ya o man sika na 120 what about Ghana si fan 30 million bosume yetu am ka 3000 wo ye adwuma ayi 3 years and wanya se sika na boaboa no ena wan Rashid Dauda ede enfie san dako pe ena odi agi sika nyina ede afri won samo no no wonya ne ho didi se bia won so bodi sika ekwe na so didi no me didi no me ye nipa bia sa ne man te se obi ba Ghana ha me ne se na me twempra kra me mfa me ha won to be ma so because wo de ha to be ma so obe na adwen se anytime bia obe na adwen se ono oni ho a won survive na me so no me ye nipa bia me ye ejima me pe ejima me wa Ghana nkasa nkra me bie koko na me ankasa me ye de be ya obi mfa ne on hwe me say wa mba me ho a me nye sika ndi me nda be ma enti wo sika wo ni wo sika enye no na me hwe akoma wo kuta metimi aye de akonsida obetimi akonsida me na me so ma konsida de wo ye no achina nkon ye nyina betimi abobla na ya bo ma hwe nkwala no eno na ye me bota ya me hwehwe be ma nye se be ma odi sika be ble me se odi sika ble me kra na adwena ekuta wo no e mboa me a mintimi ndi wachi me so ma siesia burger fo bebre nye se ono ne first burger ma shia no but nipa no ya no obi wo sika nti opese asembia oka enye kra ne gitum me so no opese o show so control bibia me so mbisa wo sika blende se sa sika nti obenam so na wode wa hye me ko me am ye ma adwuma medika koku edi adwuma 6 years sa me bae sa ko ho nyo pa kontio nye se afa na me ye den me di mani beto no sika so na ushia ayi Rashid Dauda no a woni ne di nkomo wo se upeni pa wo Akoma pa 3 years a woni ne di nkomo no na ne nkomodie ne te se wo Akoma pa no ba betu anamon anase na wo hu ne kasa mu me de me hu ne kasa mu se nko betuma aboa mu abrabo because se me bufu kura na on mane bu nfu endi machi obebre ne ode na ase se me koma to me yem kura na no aba be ka mistake ayren achire me na me hu se sa de no ebeboa so ono nso te se maye ade na ne buafu o waye ade na maye ade na ne buafu a me ma me bufu so ye de enkosoro sa tam no se no ne de wo mu eni wo mitimi ma me de na ide ebrase se no koma to ne yem na maka se de wo ye no se wo san so ye sa de na enya me mpo a ukoye oba foforo a enya ade obeji we di adekodie we enye azafo ma no de pa o azafo no wo mu won to no onya wonto wase adidi ho wonya wonto wase akrokro adidi ho enti dia so romantic kanya krokro kanya ade obenya me pa because we romantic ho me do nyame because me ankasa no enye se na me kasa enye sika nye sika nti na me ye de se de no osi ne wo kasa wo fon so ne ade no ba me ka kire ni pe se ye ko se ti se me ba ye mpo no na wo se o ye wale mpo no se ye nkodo koku anka me di na chi ama ya kodo because me gidi se do o tie no me ne ye ka bom a ye betimi akoye nim se ma wale no mpo no oni wan sidi de o tie na me ne ye betimi anya sika because sana na me ma adwen ye me no wo se California na no wo ho aha na ya mo ye video calls ma ye me ne na ye video calls me hu no pa ono a video call na ne down for back wo ho no ne down for no nso no ne down for back wo ne down for back so no wo America ho no na wo gidi sa America no wo de se me ka ba
ne damfo no o se ne damfo no na o muhia wo school time o free America ho bai o be go school wa happy enti ono ni hia wo school time enti sa ne damfo no na bo anama na damfo no wo Dubai na obo anama oba ho ono nkura no wanka ne damfo na ka kire me enti na ne damfo no o se oba nipa na bo anama ne ba America ho ono wo eti se o ye contractor enti o sisi dan a kire na okọ ware ye ana o de ne yere ye den eba ho eba o California ho nti ne yene so na okuta ba ko no okọ ye no ne sa wo ba ko ka ho nti omutu kwan mutumi ko Canada mutumi ko Germany ye na damfo da benye mini pa no na damfo no to omukọ so o twa no ho video no ho ne yere ne nyina na o mare ye den no mo de asen ne me mo fra BBC I'm come back na damfo de so nya wukunu Dabi wukunu na ye oye sana na misu waji adi say dabi na na say sa de na oye mama na nyese na migidi niema bi ho ba se na mitimi ka che mini pan say odamfo no watu kwan ana na o se aden na misu wasen ni mi video bi say ti na ye me damfo ni yase ne damfo ni yase aden na ono ne damfo ni me na o de ma kire no na ono na aya mu ye video call no uhu na che mu shia airport na obi ekọ ne baby na mu di shia mo ka se man stay di no ho but e start say ya kasa ne de na de study no say we say waso pe na waji atomo enti mo wirin kakra wo phone so video call me pa cho na mo ye naked David Afisa mi do nyame si David munye naked video call onu kra sometimes o frame video call na so mu wani gym any say ti say omo mema mo tena ho we didi bodance esa sa time no frame video call ba say onu nko atena ho ba ko say na wa frame me hu bi da ono de me kan na me ka sa na ma bra nyame ase okay say ma hu no onu nko ase na wa frame no ne nkrofo bebe ni na fofo wo mo chele o mo party sometimes to me ka che me say afa na me pese me free ship no mu na me yeden na me nkofi obra wo worship no o twa bra wo worship no mu ye wo ye adwuma ma wo hwehwe mu kakra o twa me phone no ma na me yeden na say na mo de ko clean bibia yes sir mo worship no mu kura na one Chinese for na say baby say no ye adwuma hunu na wa ka adwuma type of adwuma wo ye ne ship no mu kire wo so ye de o say ni me ni picture ene adwuma wo ye worship no mu o say dem enti eno na da so no ye ka say lansen ya na o ka che me say o mo ye party ama o mo ana me ka che say ye ba na say motumi twa ship ni nyina ase because o twa ana no so ka che me say no wa mama sra for de o si CC camera na on e try no pick wo ene wo nya yisi sa wo da wo ti wo ye o na visa ko mani abro miss mani abre pa wo ye adwuma wo ship mu eni eto party amomo ene wo o twa ye no de send wo da picture we o de send na bisa say den na watimi atwa na ono ankaza ayi ship no say ade te say yeti dem ha wo twa wo ntimi twa dem ha nyina wo be twa na wo dem ha bas wo twa ye ade we o de send me ade ni nyina na hefa na wo gina ya wo twa ye ni bisa sa ana ka che me say CC camera na etwa ayi what the drone try what the drone try ampa what so the drone try da bi o say o matwa oyi o musi ha le try atie for bra o de bra na be hwa ni so de na fisa boy yokonya no ba bi o ye adwuma ni ship na wo ye adwuma wo mu no Rashid Dauda eno ne de atoso no kama California USA ho no odi ne dwuma ebe na yenhwe na fi wusu hia no Kotoka International Airport na wo ko Oma me di kan ko ja no because me we play ni tuja no say wo ko California sa abre no ena no ko Oma ena mu ko hia ye wo airport wo Kotoka International Airport ti ho no hu no de say wo pe okay ti mu wie na mo papa mu na ehwa no de say wo pe no wusu jitu mu ho David wan si me pe wo ho se me catch us obisa me say me firi kuro ba so na me kan no so no so ne ma me firi kuro no so ne ma me ye kasa and wa kan oje wo number nti ne ye kasa of obisa me say me kokuro ba so na me kan say me ko Arabic country no say o moti hostel ni de ya na ye de na de na mo pe hoko
na me so obi ani ne ti me makọ hoda ti me nsuro nti na oji me number no ho a na obi sa say adwuma ne te sen say ti mu ho a na ode be say opa mo jitu mu sa na wo hu no na oye be ma wo don de wo hwe no ne oye be ma type appearance na oye be ma type oye good na wo ni be ma bia wa bra bom sa bre no satam ne de metima ka say na me wo mpena kra na bebre ya manfo kunu me so me mpese mbe kwa akọta awale so bi be ma bia be so pa bia ware o say nkramofo no bebre obi wo ho wo yire first na me wo mpena ana me tu kwan 6 years na me ne kasa de chemba no no obema fofora ayi oba fofora wo so stay no person wale me yire enka ho nti hono na me so me kan say da baby obe wale me no me bi de me be ya ma no yes ana ne yedada ne be ye nti echire no na ebe na me so no obi akode ka me ma ne ye de me mba de me pese me hu no wo sa branim say bra wo de koshia ye kan say Rashid Dauda no na wo be ma wo abra bomu ana na me shada ni be ma serious boy wo me bra na wo be ma but na nye serious ana ai mpacha na mo na onye serious no to me hwe wo ye ne ho ne ma ana wo ko hun California burger ye na wo David yes sir at the same because no obi on kanokre o si gina ha wo be gina ha ache oni ya so me mo kanokra ba abra bom papa because Rashid nso en kanokre nti de obehia no bi ya kanokre kano endorse say o kanokre so a wo ye obi kunu no so de on person beto awade asu mienu okay nti yenhwe wo ka kire no so wo ma ono so ka kire so wo ma wo sika kodi no anya bia no ba bia wo no na ye no ta send o kakra e bia me ho kire me me ma me yare wa frame se me send this ka but mira me ni binti send ni bi ma me kan bi de me de me kan bi me kan sa me kan bi ana ye ntro na maka te say kasatam no minim se be ba ni se kasatam no fa sa me so no hwe pas na me ankasa no na me fa me ye ma dwen se me be ji ni sika dia ye den mi wana mi njindi se satam na oka se yembla na beba maybe no kwa akọ ni sika be na wonu nti na wakọ akọ kan asem bi na akọ akọ fact maybe na amba wo abrabo me betuma beba wa chire wo mba ho me mpese mbedi obi sika na makọ dabi achina nko say to say yes to say nipa na sha dade ama o ye different se wonim wa wonim se nipa imempe no nso sikenti na woje se nti wo fa boy a bisa ne sika se me nim se we me pena ano na be bisa na ade se bas me nim se we de enye me type a me pa me bisa na ade na se nyo type a wo pa wo ne ntina nti wo ntimi bisa na ade se to se be ma se nye se be ma wo ne o hia wa so pe no no beda so what you say me say so wo ne be matia wo ankasa wo ntumi emisa ne sika yes ka ye wo emi yes ka ye me ntimi bisa sa de no wo ntumi misa sika enti we na ummisa ne sika me kansa me bisa na ye ntro enti wo we ni hoska da David sika me di ense me ba no o sen ni sika ma me sister ba ko say me bedu a me de betu a taxi ka wo bedu a wo ne befa taxi dia kofie okay 5 million enti mu ho nyina na mo hyehyɛ aware ma yenhwɛ wa bagana mo ba beye ayefro mo ho ne ma mo atoto bi agu ana ne ehun sampa na ni abrese obeye ho ade ono ana no o chusu a oto a no wade asen mo bisa me se we eye e wo California ho o ka chem so shifti ne ma ni nyina no wade aden o de aba nti o twa bibia de kire me o so yere o to ne ma ni nyina de go container mo ani duane a ye be ye nyina mpatwan any mo ye afraid na you despite my afro kra mo yeah easy container yes we ka ne ka ho ka ne ka eja wadwo ka we na omo be decorate ho na matem ayi fro dondo pachan etie from pacha obra ho mane so about ubeti brown phone so ama say when we say me pacha ayi fro ne ho ne ma me ba ma me ayi fro ne ho ne ma ni container ade o ye adwuma wo ship nti ship nya ne den ana me boa wo ye adwuma wo ship nti ship nya ne den nti ene enu ma ne wa load yankasa ena wode eba captain me catch en say ne ma ne dos o catch me say o catch me say o person onye jankafo do yeso ntobo nti we no ade ne de na ne wode bobo bi kire ye e dos pa nti ship no ho kunya wo ho na fridge ne mu cupboard ne mu nyina wo ade diama minim de way your friend with him
dia yedi ne ma park o cupboard sa yeah ebi wom ya de ntade hihye mu ni na ebi wom na boxes no so ono ne ma me nim no na meka na oto mo so kan ho oto mo ka ho enti wo ankasa wo ho na mu ne ma wo ntade me pa chobra Facebook live Akoma 87.9 FM ne ma Rashid Dauda ahyepo edi free California ya wode ba woso ode bi beko nyanka fie mebo a na ode bi nso aye ho ade empa ne bibia ka ho ni nyina ode ba because you are fro you person mo beda mpada da so bibia ye foforo nti mo beda ne ma foforo so nti enie na container ne enya container ketu o maybe factory way factory na wasisi factory wo hefa California hold ma be pa cha so bre ka say onu ne restaurant o pese onja ship na ejima ni sia wa ble se wo ja enti ne onu ne factory a wo si ni Rashid Dauda wakonya asase wa brochima mu California so me pa cha momra we dia momra onu no 40 feet we amuro 40 feet kura onu ne dia 100 feet container eniema wo me say be factory no so ne dia atoso no wo se wonya adwuma wo ship mu biem enti say wo be ye restaurant wo California ti ne restaurant ye yi no wasi esi hoyi enti na adwuma ye fo na gu hu afa na mo ye na we ye peja wani de hwe we no adwuma fo na mo gu ne workers California ne workers de gu ono enti we na sister we South Africa ewiase pa ewiase wo many abre ye nyina ye ne abre your sister na sometimes one fa bia nya sedia wo bewu na fi yes madam sometimes one fa bia nya sedia wo bewu o ye easy hwadwuma wakoye ewo ma 3 years kai kra na me comment 40,000 Ghana cedis what the azangie did areho ba fa bia sedia kakra tisa betwa hwe enti be patcho ne factory no ne wode ba ba ye de wo se ne restaurant no eni ena ne ship 100 feet container eno so wode aba eni was California ska for ka hombi oka ho pa obro mo kra obro wo mo so na se ne wanya asase ato California hwe restaurant be fu awasie hwe restaurant be fu awasie wo ye ni paketwa enti ye hwa de o mama di kan bae ansa na wo ba ye no ukosra wo mama na me kan se dana me bedu ye no de mama ne frɛ me anumle no so what is ma bedu na me sai ma bedu ana ka che me se na de be na ba be slame de mama no na me kan se me hwɛ afa na ma be bedu anumle nti me hwɛ nti kwanjina na ne ba ne frɛ me ana wase wate manka ana me sai sisi akra na waire wa frɛ me obisa me se da be na mbeba obisa me se da be na mbeba ana ona wase de na okache na me so me ka che ni sa fa na mabanti me yeden me hwe de man da me de beba ana so minima be kasa o ba me ba na ye nyina ya bu makọ because me so me ba this week ya me ba na nyina ya koma enti o ma me frɛ obisa se da be na ba be sra no enti unu o ma me di nkomo na aka sa o beba me ka che ni se o bisa me se da be na mbeba na me se afa na ma ba bedu se me bedu anwumle na ana me ka che enti anwumle na no ma me so frɛ o ana me ka che ni se me hwe we commit me nkasa achina ana se chinichi afa na ma ba na so ya na wasa wo de ne ma bi di agoro se nye se me di agoro so what ya se me ma firi honom no ma ble nti sisi ana me ti me nkasa achina ya me sole ya na me ba no enti wo ba oba ma na ma ne se o ma me afro se bra no ene wo se de o se me ntwen no oba na ye nyina ya ko plan work wo sabe na wo wunnim se da be me ni pa sanga memba minimpa ka me ya de ambeba ka wo ma me ba be yeden me ho no kra me hu se Ghana yeden obi an kan che me kra me hwe wo social media me hu se Ghana yeden me hwe me ho a me so se mba betina Ghana de me be ye na ebetimi abom nti aware ni nti na ba ye okay na wo ba ye no abema no so nti o ma me no kra de o ba ye no mo ntumi ehunu o ma me ne da na ma me no so wen ono so spinters ono to spinters nti bo okay enti waba
ono so ba bedru obedru wo frɛ me still obedru ye no ofrɛ ai obedru dana obedru ye no ofrɛ me no ka che so ma blend achina omo ye omo no mbeka sa tradition na osan flɛ me ana o ka che me se o ma ba bedu na sisi a ye tu no na mo twɛn ye na adwumadie ni wo ye kotodwem woni hwan me ne ba no na adwumadie ni wo ye kotodwem ti omo ye den omo twɛn me pese me hu se be ma ne ba ye no o ka se e bia besra no anase wo no ba wo fie be ma no obedru ye no se be ma no oba ye no no ka che me se oba me fie no oba besesa me niama ene me akɔ no ho wo ma ne ba se me so minim se me sister no me buy me sister me bu no pa because me buy no kan ye ono a me ni ba bia me kwa akoyere me kwa akoso ntimi fa obi mfiri outside dem ba na me sister ne be ba na ne dem ada ho e ba ne sa na me mfa bu enye de e ma me sister ntimi ka che ne se me agisika nyina afiri me sister no ho wo ka che me se me mbo bosia mfa ma ayi no eye agent no nti de e be ya wo de ma me behwe ba bia wo wo no na wo sisa sika no na ye mbla mbe ma me sister no na ye nda na ase no o se yo nsa ka ma ne ba wo sister ho wo no afra wo se opeso obesa wo sister ho ni ye hwa de se yi o wo busua ni bia ni mu no wo busua ni bia ni mu no ni nyina ye mfoni enti no na wo prefer sen ka wo be ko ho na emom no nye ono be ba wo sister ho na wo ni mu no wo meba wo nhye da ni mu no enti akire wokɔ se wokɔ ho ena wokunwu a wan na ye ku bi se wase de afri no ekwoku kwa enti me ye wo akɔka se oba me sister ho no meka chen se okay wo mra se wo ma ne se bia so se bia nyaado woni ne nkwada wo sister mpa so ena wo ba eye fie wo betumi kra ne na trabonten enti na wo so wo ma ne ba wo sister ho ne ye hwese nko be ba me ankasa me hu se me mistake bas na me so me pese me fa buo e ma me sister na me be de e be ne better woni ne nko ye hwe wo sister dem ho wo sister be ba na so wanya ho a se ha no because wo ye kwantwini so no no okutan kwala o ka che me se ne ba ne sole ye so what ya so de wo se o de ne ba na aba enti ba ne sole ento pese o mbo hwi no be sesa me niama no na ka che ne se da bi o be sesa niama kwa wa ye ho ade awie no be sesa niama se me ye froye ne ho keka ho ah wo be fast froye no momu na akọ oh na was so man ba what a big mistake and I agent no sika dodo sen na wo send man no sika ni nyina si 400 million 40,000 400 million me pacho agent no wo Ghana na wo abrochire na be wo Ghana ha ukoshia no man koshia no de pasa man koshia no me kan se me koshia no na ye ntro wo Ghana unso aba Ghana agent ya ayi Rashid SSA wo ye wo ne wo ba ho akwantuo papers what Ghana hana wo send niska wabra wan fa wani ankwa ho agent no se ma ye fom so bebre wo mu hu bibi gu so ana ntimi nhire o because after that say wo ka kire Rashid say wo kasa no unibi e ma wo jitu mu so obeye bibia enti obeye bibia de ade na wo send usika koma agent se na me kan say me ka kire ne say sika ekuta me no me enso say me de betua me ba no papers no ye be ba no me ka kire ne say sika me wo no mhwe me sika na enso say me kwa kwagya me ma me kwan me kwa ko wale nse me ti me nhwe me ma me so ete wo yale me ti me ko hwe ma me say ya na me de me firi ne ho enti sika no enso de me pese me mfan ye no ansa na masa de aye me ba ne de no no so say sa de a me ma ne wori ono be ye me ba ne de na eden ama me enti onim sika me ka se me wo no e de ba Ghana no enti me be du Ghana o ka che me say sa me fesa sika ne bo ne bosia odu pe obesen ni ere na de wo mu wusu ni sika be na de ko bo ne bosia na fi wo ni sika wo ba ye kra wo krom wo ko ho kran sa wo ko wo ma me ho me yenko se onu se oba na me so mako enti wo ma me yare for se be wo ma me yare kwa wo hwe no wo nya nko wo krom but sika me de be twa ticket me na kra asa ko ma dabi o sika me de be kokra twa akosire mpo no me bi me ba ha na obi na ma me 300 e ma de yalo fe ba wa bra wo free o me ba Ghana na wo kra wo 40,000 Ghana cedis ene mini capre se wo frɛ no ayɛ me ade me ya wa block me number no me de number no ma obi foforo kra na obesa block number no eno apart from omami a also omami a medical doctor wo California apart from omami California no mami no UK yo omami a medical doctor wo UK okay enti apart from omami na woni ne di nkomo kra so hu nanim da de wo se so omami no me ka se me hu nanim te se be ma na ma hu na ye ntro en we hu ne busuani bia nso da
dabi because the me hu omo na ye na dan fofo ya o de me o de phone chire omo me ti ase ba me pese me say aside on maami ana woni ni di nkomo wa ma wo ba ye no wa mo ankohia ne busuani bia ne bra ne wofa ne nua ba ana wo bi wa ka che omo nyina wo srem na wo gidi se srem wo free ho so me de na ma hu se ba bi asem na akodu ne metime ka central ka because se wo ofra woni ne nka mukuro mukasa wo so ye de akusase woni ne ka kusase kasa na me chere se ne maame na na se wo be ma no ankasa na me chere se me ne ka kusase na otimi yi niam bi wom to say twi no to say me te wa se me ye twi ni ba to ka twi ba se tama me ba ha foforo no me firi sire me ba ha foforo no na me nti twi ba se bibi wo ho a obetimi se wa so omo kan ade kodie sei obetimi to wotrim say ade we ye friend twi mu sei so wa nka se twi no wuntimi nka saa no wote otimi ka ade bi wo ye kurom kasa no washia ne mako so wo ya za ene enkran kasa wo beka kakra wo hia wo beka so wo ya nkrani wo ma kasa saa no wasua de amintimi nchire ne ma me no kra wo me kasa wo ya ma wo me ka kusasi na no ode twi ne ba no ode English ba Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no eno anu osugu so awutie akwantuo no amaso ono so aje 40,000 Ghana cedis sese wo beka Ghana obesida Akoma bepo mede mpo na wa komikurom asana ma asem mikurom kwa ye maybe 1000 na be ye bibia akodu no mpo no menibi na bente o ma na ye abrabo na koye nko besie mehwe me ho a mehwe me ho menim de me ye me ho asana me life no masa charge be gina wa ma wa ko square 1 na 0 e wa brabom zero no pranka wo gina kwan mu a obi be hu afa ba bia me kwa gina no obi mpo empie ho mpo na wa homia ebra wo ko bra ye wo ma ne ho ne ma protocol wato bi ekukuru ayi uncompleted building bi asiso dabi unye bi unto bibia wonya japade bia ene obi di mfie sen age usika 40,000 Ghana odi fie miensa na ekorokora da kope na wade age ni nyina na ya samo na wuji disa brantie ya wodi na henifo ni amayeyi wono a ena na woni ne di nkomo no ehunu bi penti o aboasere wo gege ne baagura no wayi na ni atonchen wo hunu ayi abrantie bi a if you don't want to buy ye was one ge video call ge na jiri sika di video call abrantie ujidi se na woni be me ababa wa ye video calls ama de bia me ne no ko fa ayi ababa wo bia de ho fefe Miss Ghana bi ba ya ne ko to so wi akire enya ababa yi obi misisia wo tida bro kire wo ye na adwuma papa bi afa enwese mba ikobi sa no krache usina woni ni di nkomo video kwa afa nu wadwobiri nanim ti se ayi nu ode hwe manim na me se woni ya so omudi obi phone be ertie so manim de anya sa de ame ama hu no nti no de mintimi san chi de one ma me no me hu no ni nua no me hu se wo ba Ghana wanya say Saturday na mbedu ye Saturday we ya ni 1 week. Oh, wo ba Ghana Saturday we ni 1 week. Ni won shey. Dabi o me nche ana sem ya tum. Kwa bo busu ni bia ma na yesese na wo be ma bi di e de wa fa so. Me ma me no mu nyina nnem. Wo ba no ba we hu no. Me nya hu se me nya nko osire me. Ono ma me na tie. Pachon ne papa na tie. Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwubadie no a ene wasugu so a wotie ye nia ba bia kosam no waka me pa che wo so wo hwem wo TV so wo tie no radio Facebook and also YouTube and na TikTok wada woroma se ya zafo na bre bia mo betrase bia no wo mo pe strategy foforo wo mo nenam se wo kwanante airport ho kwa obi betimi akwanante airport se wo no wo kwa ye omu grofo gugu bebre ebi wo bi address te se de afe na wo free play mu asie obi nso de bag abobo no te se de afe na wo kwa akotra play mu azafo nko a mesra mo enti abrantie wo so obegina airport wo no wo ehunu ba bia wo twam a che se ne hu afa anse ne pe se na fisa wo nko a kotofofra wo ponhye ni Akoma FM eni patrimu ade any petty more describe on the city or city mame or to say
Oya tintin o sa so ja me woni pictures na me de ma blind. Oya tintin waja ne ne bodwe e wo nanim kakra. Aha ampacha. Okay. 55 and I friend them for me no twi mu. Aha or no so pacha. Okay. Na me ba so mo ba sie ne picture no na mo de atoso amayen na ono kwa na bese bebre say o ka che me say ba ko na ono kwa na numbers na bebre say o say last number na 66 no o say ono ne ono an person number but the aka ne de ya na wajimam no o use hey akria anu adi o ma ko ememe wo ma fo mu adwene o nze ma bitirim ye de chese de ye dia ne se ya krokro wo mu eye nwanwo kra se ye krokro wo mu ye nka asem dan tu wo mu tirim wo na sumu aye ne de anu me se be ma nso akosuanza o makosua enu anu wo mo akosuanza voice message na wo ye bebubo ni nyina edi akyeretiefo ye bebubo ni nyina edi akyere na se ye de ne pit ne phone nto so na wo yo ba na for you know Rashid Dauda no kra nye ne din enye ne din ohunu wo mo sesa ne ma bebre o sesa di ni wo ko ne na ye ba ko to mo gi sika no a na wo kra wo ye mistake kwa ka kyere ne se wo sika enso wo ba kwa ntwi nka mani remain hwa na wo ba ware wo tibi ko dodo wa ma wo kan afa de wo tibi ko kan wo sika wo dia be nyina kyere no wo ba ware wa ma for se wo be ye pepe sama ba ku baby wo ba ware enti wo ya ware wie na hu sesese de wa ye mesesa na fa ya be ba ho adwuma afi na be ye ba ho adwuma na we petu pre ade na eba ne say ade mako ye be ba ho ye de ne phone ni na ba be to so na ya na no fiada na ye fitting save life project bi ase ye ba ye nana wo fa se wo ka kira na po piesie God's way ni din no yamede akosia din no yi God's love na we so ye de bre me se min save no kwa se fe no God's way nyamedo ene nyame akwan na che se nyame akwan do so na goso fori Andrews etiefo no ne de ne foni atoso no ni nyina ne se wakonum caustic soda yibi ama ne minimu enyina asai ne minimu nyina asai osophagus eno na aduane no wodi a afem ne nyina asai wo ne minimu ho na areho no kwasem se akra ni si ba ye no na minti min so ni mu mi hunu kra me fa so ni mu hunu kwan a obefa so a wo de be so akra we mu ye de ba ye na che se ahomete ye kwaye matan no mame sometimes ye ba be trans say momu aye ne a ye na ye kra no ye din yo haye ya ne haye bebre ba me pam wo bebre mo mko but wo de fa wo shoes fa wo nan hye me shoes tie me ye na ebisa ho se wo ye me na wo ti office ene ye de akora we aba se bibi se no wakonom na asai ne minimum no ho ne manyina enti no ye peska kakra akwakoye ne surgery ye peska hwe no a ma me ne papa wo tie me nua ba me nua beba wo betumi akacha akora ya woda hoi se onko na wontumi nye bibi ana bibisa wo fa wonai ehye me mpabo untumi because ye nyina ye matan bronya na ebebe enkra ye beri akokona wo mu benum drinks ya hodo wo mu beri biscuits ahodo nanso so God's way untumi ena no fiado wo ba ye no mo kwa ase ho no na o mu fiidi no na me hwe kwani afa so ni ya twe tube no ni ye hwe aduane bu akogu ne yemu a na eseminisuo na me wra ho because enye sana ke wosu wodi wonti aduane de ne dia ne se na furu ayema na ba bia tube ne hye no me patwa ma me nkire ma me
otumi fa ho no to wa mame otumi titi ho otiti na eya na eho ye ne na otiti nso ana ye ne ya etubon so de ne nsakwa no otia wa na no osu ade ne ye ne hene otiti a eye ne ya wanya afe ene abusuminsia afe ene abusuminsia asam ne me ya asam na homete asam na reho me papa me mama me nuaba ma baby bia da wo bia mesra wo kira wo do kakra e kira wo se ye hwe no mpo na anye ya ye betumi de ensese ye bo se ye bi na se ye ni na ye hwe ne sa se ye mfa ne nko owu a onko firi mu a na no ye di ho fo ye di ho fo nti mo da roma me fancy amu amanone ene mu amu wa Ghana man nyina kakra bi ensa se ye di akra ne fu to ho mo wa hwe ni tiri so kosire na ase a sister Mako na me se de me si hwa akwala no na me se ya nyentamu a obefiri mu na ni ne kon hu ntintini na chi nyina ye nkase awunhu se de wusi so ni mu afa na ni nyina ye hoya numbers no 0599 814 0599 814 0245 30 14 0245 30 1462 enti said ya de ne city enti mamu omo a waste time mamu omo kolebu for na ehwe no mamu omo sese ameka say omo nru ya ebia omo bedru kakra be from obi so omo say omo akodru na se be yom be start process na ya nhwere akora no ya ye bida adoye e wo bible mu o ebusam timiensam wo ba bi ekro no wo se ye fa no kore ene adoye enchichire ye kon se wo kan mu a wo se wo panyini cha ya doye se wo pese wo nya nim favor e wo nipa ne nyankopon animu a ya doye de me ka che wa ne se wo de ketua bi a wo beyi no wo de ane se wo bebo pa ye de aguso de accident na be ba no me se enrachi be kwai ni pensia ya mutu e wo me fun so me kuru na ye frɛ no ko gina ho na video no ye de kire wa wo ntumi nhwe bronya be ba no fesika no bompa ye gusu ka che nyankopon se wo diska we ko save life on save wo no abusuafo nyina life Africa kwanhia no bronya mamusuo ni yesan kwanhia bia ento wo no abusuafo send sika no ni yenhwa ho bambo nyame edebebo wo be frame wo frɛ evangelist ma ministry anu wo su na reho Marco, good afternoon. Marco Apome. Marco Adereabe weyi Marco Mintumishe. Marco son de musu Africa kababa titi na beneli femi. Ebati wiase beni nyame wabo free bumper no nchini fi ahoyi mu yeri yimu. Marco yazin but ezin mani pedeseni no anya zina manyame. Wana wonsemi ye wombo abofree na eja akra empempem awaya abofu na wodi ewusi nyame empo Marco na etiefu no so wombo abofree na wanchi ne fi mintum sana misu Marco misu no moredo yo Marco obatan utumi hu se no kwa na ne wura ho pa na me ho na me ma me bi send me audio wasi yako adwuma woni wonua bi mo ye no adwuma no so ye ne yo na wodi ese wo bampo na bekasa ensre yen wodi kasa tiefo me de akora bi abase ne se momo aye wasi me ensre mpo kasa momo aye na ma yentie ma me no ni nkura nhye se mo kai Maako me mamo adwuma me mamo moni adwuma mo afato mo ho so se mo ye no misraw ene doctor fo ne nkasa ne guarantee se yenye no operation na obetua fa wo hu gina ho ne guarantee ne yensoso etiefo ye ma ne nya wo kawai wadawroma eba ne sa na wa wo hwe na ya we nya me pa acha wasem biye ni wa no wa fa adwuma ne se obeye ye tawachi why no ne so ne doctor panyin no bekasa no akire wo mu no akire wo kana na so de ato ye ni nyame nhira at least 1000 de metumi anya ama o sesi e nyame nhira nyambo a Monday nyame nhira mo ne adwuma mo bo
me da sama me ti sa asem we o kan na fe ase awose gumi na me wura cheche unze Mako adwuma ayeye ebi tumi ba wo ye dai aka se wonko no wonko wuo enkankane akwala we media me se makan bible a besitire media mi hu ba bia yesi fama na me de bema wo eye fama me de bema wo o se me dad eja no wa mehwe me hu me yare ye wa mesra me e di ade na nyame ka odo we bi na wo ka ye nchire be chire boa ye wate bra be chire boa ye yesre mo ma me se ma ye nsre na nso ye besre fi se ye hu mete ye akure ye hu mete ye pa ya ma ne kokolebu me se onko ne start process ye hu hyehye ye me ba to wa ye ni o we kwa ye so wa ye kese ni o na se onye nuane mu just onye nuane no mu ayebia na se ne suro yigu na se pia shemu ne asa pamo nche 1 year 6 months me pa cha wo twam ha mo de afa kakra wa for officer se ne fa maye ne yemfa nkonko ye bibi wo twam a bo mo de fa wo de bra wonso kakra bia wo benya bia wo bia nanu fiadai abusua pani samia champon ka no sei wan wo yini botum so akoso agema wo mo wan na meje na mse abusua pani nyame nhira na MC nso ama me 100 Ghana sisia nyame nhira MC obi a wo behwe we na nka wakoma no na se woni ehumobro obi a wo behwe we na nka wakoma no woni ehumobro mu hu ba bia won so akora yi mu woni ehumobro wuntimi nhunu ba bia won fa won sa so ni mu Mako bobo number 0599 814 926 0245 0245 0245 numbers no eno no ye twa ho aba no ye ba ba kire say ya ye bida ye the little kwaku be kire bra ye de ne ba ha ne ye de a kire bra ye hwe no wie ye nya ye mu gidie say ye betumi aye because ya ye bida hwe presla ba ye sika na da ne tiri so wo hi operation mienu ye tumi aye operation nyina wie se ye kase ye be ya ye be se akra we na no amaka sembi ama support se me hwe a little kwaku e ba no wa ye na hwe no se ya mu betumi aye ya me shira ye betumi so aye MC Mako family mo he ye meto aso po inshallah no modwuma pa mo ye ene awia ide ye transit say ya na ye de enchia ebe free Dr. Ba aso ye e de ama ya hwefo ye tiefo nyina se nyankopon ya adom da dwada ni dura e ya na nye bibia ehu bia e bibia e kire se wode wani ebe kire Dr. Ba enko na ya ne hia enye Dr. Ba no nso ye bodi na ebi anwum kro bi na egro no e ya yaresa ane yesa no ho e ye dompe ne kase mu yare de de bibiduro e ya haban bruni aduro ba akokora nim no eno ane no ho dawuro ne ho asem ana ya ne ye beka akire wo enti abre bia ye transit say ya na de pesa wo ye ne say je number no fi se mere na nso sa enti wo fa number no de ayale bia ye bodi ana de ya modin no de wonte ase bia wo frɛ sa number na Dr. Bana benya daje achechi omu na mo atu anamon na wonso wo de wani abekire Dr. Ban ho na ayaresa na ekɔ ho no wonso waba abeje wodie ye number no 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba ewo Kumase Atonsu Agogo Governor Hospital kese na nachi ana Dr. Ba wo enkran ye was Spinters 18 Junction Dr. Ba sha adwuma se anopa nonso ne fa 7:30 am na yapon no 9 ene fa eye 4 pm 4:30 pm Mr. Wadaroma eno na Dr. Ba edi dwuma efiri adwoada ekopem memenda Wadaroma kwasiada enka ho enti wa ho boa no mani firi dwoada enkopem memenda ene awia yi de Dr. Ba ebusa wa wutie yen wo hwe yen se yare na atra wo so no yare na wo di achinchina no ene obusa wo se ehin fa biam na apesa wo de ko ba bia wo de ko no wo kire wo se fa bo ni bra be kire Dr. Ba aso eye ewo Kumase Atonsu Ago ena mi firi
firi oba ubehwe nipa domo a omo aya aso enya gidie aba Dr. Baa ho a enya agro na ba bia nkrofo bobodi na ano oden na so we osimi hu ne ntam a mete ne ntam a wate dada ma me ba ko me ka jeza ma me wate o se ame ba na mate nam so wate na yeden ana wote wo da bia gidie obenya no onya no amu obi fira kire a yare nka no bedada no ehwo na wo kɔ no ye kwaju sika o ana ehwo na wo kɔ na de na wo kɔ ye duro be na ye de be ma wo onyale bi enti obetumi akasa a kyerɛw enso no yale ebo na obefira kire aba ho abegina yale sa ma me na no pa na awie asɛm a me ka kyerɛw ne sɛ yale na abɔ wo na wote ho enti wo na de ayɛ wo no nim yaw fo ni kyerɛ Dr. Baa ho me se sɛ wo de wani kyerɛ Dr. Baa ho te sɛ de amanfo de omo ani akyerɛ ya ɛyɛ ahotɔ ana ade beba ne nyina yɛ nkasa mu ha ne amane ɛna yɛ ane yɛ ka ho asɛm enkasa ne da bia meka kyerɛ sɛ yɛ nyankwanhyia amietimi nyankasa mu yale ane wo yale ankasa etimi ba nkasa mu enti ɛna awiai empo se wanyankwanhyia ana wo nkasa ho aka de yɛ ane yɛ ka kyerɛ sɛ ɛyɛ Dr. Baa wɔyɛ doctor bi a wɔde nro ne firi na kura sɛ yɛ kwa medanso ɛyɛ ne nananom na yɛ no no so di akyira bi ɛnɛ nɛ tete ne de na ɛnhyɛ da nye hu nɛ yɛ de no ma afrafra kama ama nro na yɛ kama sɛ de bɛ yɛ a wo ba wo nso no mu a ɛmfa bibia mrɛ wo ana Dr. Baa yɛ enti na me no wo kasa sɛ wo na mu kasa ana wo nsɛm dompe ana ebu a de me ka kyɛw ne sɛ tu anamɔ na fo ani kyerɛ Dr. Baa ho ne yɛmfa dompe no yɛmfa haba ne nto so emire tia bi wo bɛhu sɛ wo kasa no anu dompe no na aka atua dade da nyankofo bebre nya accident obi wo wa na me na wo kasai wo freedom no wate ahwe bi kro okodwale no wapa ahwe saa de na ehu papa obi wo hwe ho no anka no bata bedi ba busumi mienu busumi miensa no ufi sa fe na eyi ne ho ba mesrew so wanya saa ho haw ni nyina bi watra se ama usisi apem ho ama na usisi mu ya wo ya ni nyina no ya na ba bi a wo so de ba bewie ebenya ahoto no eye Dr. Baa de ye ka che na awie ni se wo haw ewo dompe ni mu a titiri obi a ne sisi ye ne ya ne spinal cord na twe na abeso ne sisi ama na wo ye ne ho hwe enye ya mesrew Dr. Baa ka de wo ka ne se wonye ho adwuma anka ye aka enipa bebre ba se omo ye nkasa mu adwuma ene woto omo nka bi omo agya aka fi se no nko mu pepe asa ewu dompe no kase na nyame ana yi wa firi mu ana na wode de onim dompe ne ye no e kye wo se bra na so ye enti Dr. Baa se bra na wachi kasa spana ko na mu abiebie no ohawa ba mu ama ne wuntimi nakra no ade san ye da na pa no wo de na wo bre buronya na ebe awo kakra be ka ne ho afa de eno ma be jinsamu mesrew e ma ne mansa bra Dr. Baa ho wo beduru Dr. Baa ho a ye be hwew ama wo nso wachi kasa wachi bremu no ni nyina ho ato no ama yale ananka ye diseka ekokan anaye kofa dade ahye wachi no yankopa da Dr. Baa de ahaban ebe kan ama wachi kasa no haw bia ye den afirimu enti na awie de me ka chon se enti atesemu no yese aye bi da ho a yen konkofa ensu nyame ye anan nyame be kire fi so otam sa abo we de ne kwa afuom na kusie ne ye ready se oba no de ensu nyame ya obehu se kusie ne de horom ba de waye bi da no onim bon obegina no onim hawa obeside ne sen achi kusie no ama ho ato eno ne Dr. Baa onim de obeye wachi kase no ama ho ato ena me no wo kase obi okotodwe mu haw da bia ye ka che se kotodwe no se ohaw ba mu a etimi be so ohibon no wadwonku no eme ne nonte kra na ho ayeden ama ho eti dia Dr. Baa ka che na awie se ye boso ka che se kotodwe enkrofo bebre disika fra amano ne be gye aduro mo ato mo ene onsa oba bi di aduro fra amano ne bre wo eno ma edi ahye aduro ne fe enso no ma ho nto e kire se buroni na nkasa kra nkasa mu aduro no ni bi oden ma wo na nyankopa ya adom no de Dr. Baa be pia se wo yare na ye kotodwe mo haw no brane ensama wa mentra fie enti se ontimi nante ukotodwe ya oya eye sasabro ya arthritis ana awura kotodwe nim ama na eye dede ekeka ekatwi eye kokyekokye ni nyina no ba Dr. Baa ho a ye be hwew ama ho ato obi anya stroke yare ya ade a eka no ahu Dr. Baa wo bebre visa na me no kase wo twe na ase wonsa da ho sebe wano achim ni nyina no ba Dr. Baa so ya ye be hwew ama sa stroke no afiri wo so no wanyamfa ahodie ena awie ye kasa ne ye kasa fo obi a wo diabetes yare ho da bia ka che se diabetes yare ye sugar no se wutira nye na atra ho eden kasa mu yare bebre ena me no kasa obi kuratu na bepem sa bre ngui obi ne nan ye twa ne nan enam diabetes nti obi nso ni padua ni nyina atoba asai ayenya chese ayabasa ni nyina firi wasi kire yare e wo so mesrew doctor say ehwe masa ade we wo ho aduro na emfa wo nko wom fi so ma no ma bi wo ha Dr. Baa wo ho aduro wo ho akade na otra ma ne de wo kwa asama ado a haw enti na me na wo ka se wo pese wasi kire no sugar no eba normal ne yeye ma wa mesrew ni nyina ye Dr. Baa ene wo so ba
brane nhwew enne nkwala bi titifie o muntimi nsole nante obi frɛ me sɛ ne benya 10 years ebepem sa biro nante na preko obenya 10 years no nante enye haw ne nkwala nkrom nante ko ba ntale no sɛ no mo hye no de te fom atwe ne to ase mesrew ɛma we nyina emuwa bam emeka sɛ na me wo yɛ den ana ma bɔ mpa ya na de abeduro ni mesrew nyankopɔn de ahotɔ no ade aduro no ama Dr. Ba eti odi ama Dr. Ba se brane ensa o yale a mesrew wo ba entimi nante na wato fom a wo de ni si wa na ni mu abuo no bra Dr. Ba oni emfa haba ni bi entwetwe no obi o ha na me ne ka se eye dam ana abɔ no ɛno so ba Dr. Ba o ebehwe obi de ye kompo ena hye ni minimu etete no ahye ni minimu ache na nse ma mi bi ba de na bɔ no ho no se be ne so pa enso no behwe ma me na ni nyina ayira enam Dr. Ba adura ye de ma no nti eti wo kompo a fabra obi fibroid wa ye operation 5 times 6 times still na funa ye kakraka fibroid no detene so awo ho kra ye de ama no Dr. Ba se emwo ba mumu se wo pa bibiduro betumi atu yale ase a baby o so do ani kire eye chamfo ba adodo nyina afre ne nyale wa nyina bedwane ɛhɔ ɛna wo se wo de o fibroid no ɛba ne yehwe ye wo mom ye physical massage ho wo behwe ma so no mema emma wo nsem wo mere mema wo nsem wo mere no mo gibodi no ato wo de yensa miamia na ɛyɛ pani behwe me se me MC na me be ma dawa me ya yemi bi unsutu anama bra na Dr. Ba nim de na ode aba Ghana no a ode sa yale no brane ensa wo yare na fe wo so yale na abetena wo so no ada ne koda na ehyi usika no nyankopo adaroma wunya gidie na wutu anama ba Dr. Ba ho a ahoto de ubenya bi na wakofie gie number no na fe kasa ni nyina no yemfa mra wieye na mako ento ne dwumadie pa no so number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and ya was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba ye kan ho asemu yi echamfo ba okumase atonso ago ena wie woto den government hospital nachi enkran ye was Spintex 18 junction misrawo ya moyale so a enkase eni ho aduro yale bia wo Ghana ha bia no Dr. Ba bobo ho aduro si ho fa yale be da Dr. Ba ne mfi ha ba ni ntu ase ma na wie na wo kwa de ahemfu nyina pati aye ba ena wie mako ye di ahwefo ye tiefo nyina se nyankopon onhyira mo adwuma pa mo ye nyame nhyira wo so papa MC aboa ye 100 Ghana cedis MC nyame onhyira wo sa pepepe so na ye nia ye ra Victor ye ne ye adwuma wo ha nana Victor chese akano nana so e de 100 Ghana aba nse yemfa enso de ye nya ne so na yemfa ni God's way wudwumadie nyame akwan dos me ba yensu na osimi yemoni din ono so de ne de kakra obi de ne de kakra ababe ja 200 Ghana cedis ono so de abeja say yemfa nka ho nti pa utwamu afa ha ya je nkwa na wo mu se yen yakase ye bibia ye betumi aye ye guso ya ma omukọ is ubenya no aka fa no bi sense wo makodu kolebu ho de na asie na ye ma ye tie fo update because mo na ebo aye kakra se de na asie aye no ma ko wo mo ankwa aye nye e wo so omukọ aye hu because nani akra nani asesa ni tiri ho waye ho ya dodo wabo aso wabofu no kwasem nyame anim ni me de no kra de wo wane wabofu no na me ye ma hye me pa se wa oma ha ankanye omotran fi ankanye papa na ya American say little kwaku ya hwani ama wabedru sese no sika ye de wura little kwaku ya enye sika keto ono kwa de na yenye ne surgery on ye na surgery bi anim na aduane die ye soronko ni nura wonom soronko ni nsu a wonom ye soronko da bia sese ye de ne kɔ ne ye kɔhwɛ na ne ye de ne ba oda hospital oda hɔ ne ye kɔ ɛna mi ka je se ye kɔhwɛ no ne ya ba ne ye tete ne ho ne ye kɔ ne ye ba ye de little kwaku ba ye say na no watie o wonyam enipa ba onyem akura keto awonyem ne nansi nyina tatai ni tiri hu nyina yi o su te se wokra enso so shakrai
nkakra ne etie fo mu nkakra ni tiri ho tro ka de na ne tiri ho aye ni ye hwe no me pa cho fa the current picture betumi to so mame na wo mu hu ni a yetumi ye obi ti ba bia no toto ayampia yese ya ba mu muda David enye de obeka ne ye betie o bibia ni we bebu ya ba mu hazazi enye de obeka ne ye betie ye no eya de pano nko ade enoa na memeyo ba cho show we kra no we ye ne ho to no ne ho to ne ba no enti akra ya wo sun ono na da so no ono na da so no oni ye be ma won current picture ne when ya says eyes ono ba na bebu ye so dwe wo bebu ye so dwe na ne nante akra ya asem ya de wanante na no be nante mpo ya asem na so ni nyina ye nhwe no kakra na se de ne ho esi aye fe no se wo ba na wo komirika e beje wo nsam hwia wanante na fi bi se aso wanante bone ne brad shade ne sasha ne pocket mu tonge letro kwaku wanante na se no wadi na duane ope owia wa kan ya puna tutum oba ha de oyeye no wano atwe ayesem de agu ye so ela ze he wo ene wa ye nipa se ya na edi adwuma no edi se obi ti ne ba bi no okeka de okeka ne opeso waka ne aja na manakeka obi ti o se ya government adwuma enye government enam se government adwuma o basi ko he aban so basi no ba he wo pa wo de adi enam se de okeka Fedi okeka ye jai ne ma government anka wonie nko ba wu anka onye nipa bie nko wu okay me kwa homa no so na me ne amune hello Amos me mo ahawie ya na mama no problem to say on pa bo no ya mama ghost way hu to say ya me adom ya bi ya mo kwa koduru nkran e ba cha mama okay nti say dia na ekoso mo kodu kolebu dia na ekoso sisi ya kwa lab na banki afina yeko hu doctor na ode de o bi asu okay mate enti na ye pese ye hu ya ka kire tie for say ya mamokọ because ye hwe se the situation ni sitie na ye ntumi e mamontra say enti ya mamokọ na ye pese ye ma wo mu hunu se mokọ akodura na se sen na etie na enti de besi wa kire bia no ma ye hunu na ye hu ne ebe ye why mama okay ya that's papa enti Amos ene ene ne di nkomo God's way papa ene ene ne di nkomo akwa afa bibi kakra to asoma me bramu ba bia wonam bia ye je nkwa wo de wo hunu yo nkwa ka je nse akoma ye fem akora bia ba ha ne nsunu nyina yigu ye ene ya kan sa hyemu enti ye je ne nkwa wa ha wo kakra ye je wo kakra de wo nsem bia ye je me se wo pa na wo twem ye nsen menidi yemfanji akola yi nkwa because ye nyina ye be ye bi ni se de ye de hu jim se de little kwaku ye de ye hu jim no we so ye de ye hu jim because akola no mi ankasa no efiada no mentumi anso ni mu da bi akuya mpa wotumi anso akora ni mu na che se utumi se na eni susu sineme because me se me penkola asempa nti akola bia ba otata me ho saa nenso mintumi hu se de minsin so akora ni mu mfa se me be so ne ha be ye ne ya me be ye ni se because they done ne yam no eso se me mako yam fa number no ntu ja 0599 814 926 0245 30 betumi e dia faso dino e Mary Akosua ade me pa cho fafa so yeje yesro yeje kakran na ye de ne kono ya mo ko ye waste time da ma omo edin kan no papa no edi enkomo no asam no areho ase ye tu ho na mo ye tu ho na mo beba boaboa yen Prisla de no mo beba boa yen no mo san keka mo humom yesra mo san keka mo humom na ye pese ye behwe God's way onyame akwan kasa gusika no so anano ma me yo de ne de bai wose no pa awo little kwaku de no bai obompa ye guso wenyin say awo ono so anya ne de bibia ne bia na
wo no de adoye ya adoye ne nyame mfa so enye bibi ji obi nkwa ne nyame mfa so enye bibi emfama je God's way nkwa ne nyame nhwe so emfanye bibi emfama yentie adanside ne bi a friend me Vivian me wo Italy na me ba girl na me de answer no na your friend Kayla na me ba girl enso enya any problem but said ya ebinum aka no wo Europe and I say US bibi say ne de ye hwa nkwala no and ye koye na operation ye success na be 3 weeks ago na eni no esenso bae ye na eni no operation na enya hogroso. 3 weeks ago na nene baye na me hwe bra me be ne court theater cooperating ni obaye mama mi hushi na osunya de na me masanso edi na kobiom no in fact na ye din mama single parents mi krankola miensa na ye din mama iti me bompaye manu na o eye drop bi na me digum iti I die wo ye Presla program no na me ni omu nyina ti ha me di nkan hwe tie ye we adwuma enti me bedu ya na me de call no sa week na me wo holidays na me wo leave we adwuma ti me ni omu nyina na hwe enti ho na Kayla na ni ya said de eniti me ba ne de crampo na enye serious sa press lady esan aba ma contract aka me adwuma me ye dada ho hours na ye de ma me no time ye de ma me affect me adwuma first one wo babe Pia, it is say nyame ayewe ya mamia. In fact, many agreement me infa. Kwalane mobo. No ntimi sa kwalane yare. Na usunya u prayer request. Je nyame ayaba mi no. Nyame nko na ni mani je o makomam. Nyame hira mu nyina. Unhira mu nyina. Obi adanse na odie no onua yegusu o yesremo na na yawo we de me pagya mu ai we de mame nsore na etiefo hunu samani abre ai mame nsore na etiefo hunu sampa mani abre akra we de no because me ahomete aduane no omo de aduane ne ma no a etire bi ekọ block tube no omu ntumi enyimu agiso matu agiso omu di akwana tena ke masa kokolebu na chese sa de ni nyina no onidi because wo di aduane gubo bia block wo mu nti enko ye funu ni mu na komode no na eye ne ya no wo seesu nti agiso omu san kofa ka kokolebu na doctors na sa kokle tube ni mu emu ada ho ansa na omahwie aduane na gum ama na kwani yem yempo yem panimfo awose na gum no yenre Akoma de wa say ne sitie. Se akoma de wa say ne sitie. Se fufu a ye maahye. Se dokuna bibia wo bedi bia ye maahye ne de agum. Ti bi wo ho na akwa block wo mu. Woni di the whole day kopim say obefri kumasi akokolebu ni akle tube ne mu ansa na watumi anya aduane ye di. Maame ne papa. Asamne ne anya. Maame ene papa. Hadwen. Akra ketua ne boni a waye ne say. Na onim na onim no sukomo de no no kofa no mo ye kohwe ene ono mo ye na wo de ye nhwe obra wono mo ye no kra no ye hwe yawo akra ne befam sa bre no ade ne kofa ne minimum no ye nhwe yawo akra ne fam sa bre no ansa ne ye befa na ko hospital se ma ko ye de panyini se wo nom suo hye na ehyepa na esu minimum sister wanu mutumi toa kopem se na watwemienu ansa na woketrema ne so ate na 1 year 6 na 1 year 6 months 1 year 6 months so this akrani hunamane akrani bre ohia me no wo so maame yamu a eyo no nko adea nanso se opia eye nyina dia enne o doctor ni a waye o doctor ni a ye nyina ye kɔ ne ho ne ye kɔ jayare sei o maame wo no wabeye obia dia obia nya mfaso wo ne so nso wo so maame ye mu no maame kwa na ebro enti akra wei obi nnim eye nyina ye ba eye nyina nana ye nyina ye de ho jim mesra wo onso fa ho jim na bia wo bia no emre akoma mu nsem enti ya bedwafo ese papa so pa nwoma so enye na mu de na emu ni jie mu ntia efri ne so a ebia na eba oba mintumi nyimani mawo te se de mintumi anyama no but won so yibi na wo kasa gusua wo kura de nyame ebe ye nsankyerene no oba no won kono mpo na wo de aba ana bibi ntumpo
na wo de aba nyame behwe so na wabɔ ho ban nti ye tuo mu a week we nyina ene na wunya bia ochina ubenya bi na bia benya bibia ubetumi di aba before ba no sena ni nso ade the old bebe bia so numbers no ye 0599 814 926 0245 0245 30 ade bia ya na ye matan bia ni gie ni so wanu aduane si wo na wo bate ho no wodi wo hwekwan na de efe kran so oba no besamba e kwadi timi ba se ma nsiye wo se ne kwan ne de do no so tiri so no oba so se de bia de ne nye de ene de de wo wo ya kra bo ni free na kra na abeya wo nkwa se da waka so ho no e de wati ne de oba tan bia de open no na se oba e da wo so wonum no fo we no miamia we wo hwe we eyeball to eyeball no wonum na efa ne minimum the way on twa no fo ahenfa ne de no fo ne fama no areho mame mesrew papa mesrew ye bibi ne yentumenye ne nkwa 0599 0599 814 926 0245 30 etini ye Mary akusua ade namba no fabi soso efiri kina ko nyina ye beye we nya na e kina nyame bebie kwanyama onso betumi ayebi moda se abrewa betumi trase utwam so afa ha wate utwam so betumi afa ha se wokuma se askwa ye ne mo ne di hwe ne mo betumi e boyra na wode aba ye beko so ahwe no ye be ma mo update enkakra sa nyame enhyamo na fisa yes madam okay mama nsan mra wo so na ye frɛ abrantie no de na me pese me ho free ho no se anye bia no o ma wo ne o ma me di nkomo enti na wo ma me number sesi a wo frɛ be ma yi a wunya ni wa frɛ wo ma me aha dana ne ma me me kasa o ka che me se o koboko o konya ne Ghana card ye nye den ye man card no almost 3 days no man card no de ato sim na one me akasa bas o person me kasa only WhatsApp no betimi ni me akasa wo so bas nte normal de you say ma me ntimi ni won kasa eyi biem normal biem ajisa no me kasa WhatsApp na so na o ka che me o to sim card na no me akasa normal so wanya nto ana abe pimse enti free one wunya wonte ma me nka biem okay ati for wa de akeka kwe so wo voices ne bia they are record no Ishmael bebo bi ma yentie na de nkai frɛ abrantie no ne numbers no na yenhwɛ sanye bia no ye benya no ana na yene no edi nkomo anase san na etie aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no a na awiei waso egusu a wutie no yenhwɛ se ebetumi enya no se wuhia no se ya wuni eminie ede na arebe no woni eminie ye be ka che na ne se me da na se bas me sika ne de mi hia awale ne podie me nyampe oh woni ne ware biem da bi na me ka so wo ye no kwafo pa o se anokre na wadi ne akwanti onu odi anokre ba me du Ghana de anokre ne de atonsuom enti onsa ye start me se o se na wo boy ansa wo hia no na o se an be ma no nka nokre me pa che se boy no me mprada da no ene me mpra ni wa no a se no ka nokre no se wo mo mienu ye do mo gina wan ka hwan na abeyiye o former boyfriend no anyway ka me former brother o mo mienu ka be fa dada no because we no eye frakadam kura che wo former boyfriend no so what you say enti de wo kura mu no kura mu yie emu nkontre nkohwe obi de na bia na ho nye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 n
ye hwehwe na fe yetumi enya no say ojo 40,000 Ghana cedis 400 million no so betumi aka cho say oni because one farmer no odema agent say ono no nim agent ono be nim kwan ya obefa so agent ne be sign sika no service ano so de visa ne blame na ye new visa me hia sika no ba say o anfa visa number na visa ne fake ne de say ye ntof ye fa fake visa into kwan
na agent record dey so we hu nanim mpo da na ne agent nso number no na de friend no friend na ye den enko me de ni na ma agent nso number enko asemo awiase oba pejo mo kakra ma me na ye mfrefre no an ye hwe se ye betumi enya no a na ye hu ne ebeye se ye hwehwa brantie no na manfane mfoni na to so ye besi da hu no ana ye nchoke kakra se ya ante ne nka wo hu no ye nchoke kakra okay bubu bi mami ye bomodi asanke ye bebo ne bi nso isma bomodi ana eye ho adwuma mame trase ye na ye ne komo na ye nhwe won so asem awie wo de ba ye me pa cha obra wanim mani abre bra wanim ye wakonya ne ye okay me pa cha wodin a cha me akuase wa se wan pa afofri he na ba antoa okay awie wasem ade beda ye ne se a cha ma asem ne eye boko nso nya boko sa na me ne be me bi ne wo ho me na awumienu na da bia ntokwasem ne ade ti ye ma mi fiewura na ye na ahometi na o ma mi sika ko ha dan ti mi wo fie ho na mi hu se papa bi aba fie ho no na ofre mi se memra ti mi ko ye na obisa mi se abrantie bi aba ne ho opia ko mi hu na mi se an eno o se me de no na me se me ne na awumienu no o se ene wo de me aba ne ho no me se onchechire me ma no onchechire wo ma no okay enti se ye ba ba chechire wo bi chechire no hey chechire no mami en chechire no daddy malam chechire no mami en chechire no chechire be men bo daddy enu mami ti se ye ba ba chechire ye ba ba chechire hwan onchechire me onyum no mato ama no ama se ye duru chichiri no chichiri no mame chichiri no ya ba se wa e di aboda de enum o de se wa am pa okay ama fa me fem kakra na ye kodwa so na elder Dominic Kwabena J papa no wutini dia na chese jesisi adan wono na ebo opa ma so anya jafade elder de ejayo mama ya fa me ko ja be do be ko do elder Kwabena J eja wajo penipa okado kura ba ko pa won wa na adwuma ne de mu da ho se fenchem no frakadam nti wo de wo pa asase kura to meti na asem wa ha che pa wo di ne dwuma che wo pa asase ato ana wo asase bi wo pese won ton ma wo si wo fie awie wo pese wo ton ana uncompleted wo pese wo ton complete wo pese wo to je se animu nsase hu ni asem asase man so bia na hu so nsa abrobe wo fa ba bia wa ha ho ye nuan ma broche fo mu bre wo bi di sika no de abrani busua ni fese dan ma me obeba no ya boko fie kura ma no anko ope hwi ni ho sa fo ni nyina no mo fancy elder so obesi dan ama wonderful eti asam ni nyina na mommy ya ka no bomodi age number na frɛ elders sia 0557 030197 0557030197 na wani no na nsa hwade wo hunu ɛso ayo wisi ayo si wantan bomodi fo ne kyerɛ mo ɛwɔ Divine Eye Care Clinic na wo mo hwɛ wani no ɛhwɛ bibia kama ɛmfama wo mo se bomodi bra ɛnam se hode wo mo specialty no ɛyɛ optical elevation service afa glaucoma no wo se fa bra no wanya test ne bi ɛmfama general eye screening any lenses ahodo so de ɛne ne nyina bi wo ho wo benya progressive lens photochromic ne de ka ho ne nyina da etimesra wani no ɛno ka ne ma ugye no bomoden ɛfo ne kyerɛ mo ɛwa Safo market won mo ɛbɛn VIP bus station na won ɛhwɛ ɛne no ho senka nyina ɛnka ɛma wo 0244175788 0244175788 na ye no so papa enso aye no abodwu nso emu da ho nso emu ye kan won mo afidie ye de esoma ho no ɛyɛ transp natural mineral water enso papa pa nka bi ani akire ɛhye fridge mu utime nom na ne packaging no kura no wo hwɛ bottle na no kwasem ni na wo kwa donsuo etimesra wada wa akoda foforo na afi ukɔbɔ ne so ɛwɔ aso dem a ensu ene wo bi ade so ne bucket rema so make me ma me abie ne de so na ya fato no so ɛno ɔbɔ ne sɛ guna fato Maa Akos so Maa Akos na no transp no etifie ha de no a ne nyina ye no ensuo ne de FDA for so ahwehwɛ mu agye atom sɛ ɛyɛ baabi ɔmo to nsuo no ai
0503 372636 Maa Akos bekuni phone. Ninjui ya kabia na midisi hey. No. Am I 0503 372636 Ezu papa abomaden sa wo sabeka transp natural mineral water. Afa wutu kwan ya Max Global Link Limited wadu wutu kwan wa man be so na pesa ko Canada na US na UK baby bia pesa wo ko nsrahwe anasa wo tena ko ye adwuma pa se de o mamu aye hyi wanya kakra boa no a emfa nko fefa hano bia ma agent emu fa so bomodin so be ko Max Global Link Limited passport ene nkrata se no nyina wo be bibia fine na fe wo so tumi etu kwan wo asomdwe emo 0535 823871 0535823871 kuma same asafo one senate office edi enhwe enkran wager white cross one West Africa deconom ena edi enhwe bomodin akona akwanto ho senkaye wonum enhwe bibia fine enfamam afa bi kwaso eka wo se pebrefo ni chiremo e Royal Homeopathic Clinic ena doctor se bra wo show free wuntua ka pre wuti he check up yunko obi da bia wuti wasa di him nuane gu ni padua mesro bomodin se odo ani be chiremo e Royal Homeopathic Clinic ena se doctor penina wabene power bibidro ya de ene na yare semo no se bra free wo hwehwe oni padua ma wuntu ahwe wo koye massage na doctor na nkasa de mfidi aye lab ne ade ama wo sikatua bia enim eno ansa okura 50 Ghana eno na ade yi card ni folder no de aka nyina da doctor se wo hu donti eye free kuma se etmeti Monique Junction ena doctor ene Royal Homeopathic Clinic wo mo ede dwuma afei enkran wonom ewo Madina ashalebotwe tachimanfo mo fa moni enchemu ewo Blue Cross wonom eben Faith Baptist ya je doctor ina number na freno 0242951005 0242951005 raffle code esi twa enam se utwa obedi atwitwa bi na dipa one more esi short code 10 Ghana da phone so adale star 365 star 224 hash ana say star 789 star 224 hash to take it no 10 Ghana akrade no na watwe bi achade eda so so betimi edibie enchiremu bi anso na wafre 0308 255 707 0308255707 abanti ababawa ya wasi so wa hadan waje wan room bi pese osiesie mu ene sikani ho mimi to me fridge esi me dem ya santo apɛ so na mto ya chapa na so da so bwadwuma ene sikani won to ade atode be chade ama wo ANS Electronics asebra na kache enam se ban home appliances papa de ho na benya bi eto wo abomre mu ho na akura 500 Ghana cedis ekwa wo benya de papa atopa be chen so ade ama wo quality laptop and the chargers different types e bi e wo system unit monitors and a tablet wa open TV and remote nyina da ANS Electronics as for ni chemwe one more enkrabata no bebre and a one cran so trio market afi awoshi Alan Oduman Estate nyina dan so enkrabata e wo bomode for delivery 0244973955 ama mamenfa birthday yimfem mi amekuma ama msafo a ne ba amaba mekuma pa kuma konofo ne ba your friend Melissa Kria Brefibosu ene eye ne birthday na wanya fie 9 oko school I was St Monica's Preparatory School nti ene eye Melissa birthday Melissa Brefi ene ne birthday nyame onhiraw na onye okese na oma ubenyini na beye penimpa be di odun sabesom nyenhira baby odun na besie nyame fa ho nhye wonsa happy birthday to asoma me eti ato aso akwadwa so ne de kwa na mani amagu abonten kuma afo abetwe fire you mo budi gumu amesesa Floral tissues so say choose wisely and never say hanky some na twam na de obi a kanka we ya ba ya pa we lady we uraba and one say baby na bia floral tissues udru dom na wo bo wa wo de akato ano fan we pe wa mo na de ato baby ye afa ye manity true ra washroom hono mo abomode say baby abana bia no wo benya floral tissues wo ko wi ya na say ugu nsuo no we ya pe na de asiesie amodini no mo da bia da no aye rese kama floral tissues na de no a baby na bia da yi ase baby bia da eno a ene de dwuma na wo sanso e wo toilet roll se aye kama wodi tu mu aflash ya na ekro no so hono enkochoki baby a afa napkins so e wo no ti wo fie mu baby bia wo bia no e ba na hone die pa dia choose wisely eno a ene floral tissues wo wie pa eye Kovi organic tiger nut powder atagrisam mommy ye kan Kovi organic dache hima ya nua dache hima onua mama Kovi wase wai won ho
was so package one ho what can ya chana mre na fi was so package one ho ai mama kobi nti won kra na maka atadwi sam eh fine say kuma se fu amamra kuma fm hanam se ebi wa ha se eh kama pa we di atadwi nko a e na wo mo e de bomodin pa bi nam so se a na wakai se waduane no wada e na de ye duro 0548405007 0548405007 0548405007 ahomka hit patch aye plaster hututu aba so abomoden sawosa ebeka bie enye plaster bia keke eye plaster herbs special herbs ewo mom afeka kadro wo mode afra cinnamon wo de afra enti atesade kane no so ahono wona africhie na ye kire so ede ma wono sa pepepe eye obi e woni padua mo bia no bomoden sawosa ebeka ahomka hit patch plaster wo de betare ba bia ye no e wona hit na bom na fei etu ya no nyina da ase ediama pharmacy ni herbal shop bia ebi wo kuma se fo ni kire mo ewa kuma fm dudu atu frame 0599991149 0599991149 top chocolate spread and a top chocolate drink eye kama papa 8 chocolate wunya pa no bia no answer top chocolate spread no bie mo so hono wo bie mu sa na ne na de afefa pa no ma na sa de pa no wo bie pa no mo a na de top chocolate spread na de afefem kama ede pa eyade bia ede koko nko a my god e koko no e na wonom ede ye afei top chocolate drink no 3 in 1 cocoa milk and sugar ewom eno wa eno so hie eno nti baby bia na provision fu ne say busu tam wo de uduru ho ape wo say top choco it's chocolate eno wa bi ena wo hia 0243 Medas papa afei yentwa ye homra na ye ba ye ne yenua ekuasewa ebeto a ye nkomo twetwe ne so middle hine na baye pachemi fit akra malam ufri nkran malam en wadru enti ne nkran fo ye no mo hwia bomu o malam fo minum se mu wokrom ka kire wobi no obi nka kire wobi a se de malam de enne malam ni na ti akoma mu nsam dwumade wokuma se hase enu nti malam fo yi mamo mfa eni agro kra na fi yes madam songo yankwe mpacho 2020 nana mitu kwan ye airport mikodu airport honom ana mishia abranti ebi mishia abranti ebi ana obisa me se me firi kuro be so ana me kire ne ba bia me firi ana ono so kan se ne ma me so firi sa kuro no to obisa me se mabushia ye den nti me kan se mabushia ye bosangani no so ono ne ma me ye kusasi ni bas ono no ye wala ni nti ho na me hu se ayete se waka no kure nti me ame sa ba me ho se me ye kusasi no so se sa me ne no nyina yakobo ye den yakobo bushia to oje me number se ye be kasa nti ho no na me de me twom na me koforo me play na me tu me kwan na ho a na wa send message ho a na wa me sma send message a chanti ye se enuano mo nti ho no ma 2020 no ye be ko 2021 no de pe SMS na hwan iboni din ye friend Rashid ono so Rashid Dauda na won so de na Fisa Dauda
enti oka no aka kra no so ma wade no preko eti efiri ho no yakasa nti echire no beka chem so opeme ana mka sa ade wuni yire no so onabroni awo ntafo ba sisi ade omuni ho ana me so mi wo ba eti ye be ne den obi wo ha mpe obi a owoba no so onya do me nkwa ade ode me ba ne be den ebeka ho nti ono so wo mba nti ye de nkwala ne nyina bom a na ye de yige ejuma ibetimi ahwa nkwala no mi so mi jitum nti yakasa ye du 2022 no kan se ye membla Ghana na ye meye awale na mso mi machi nibi na manimi nibi nti me mpese ye ba bedu Ghana na asemfo Friday e de aba sisi aminsam nye de enye nti ontwen kakra nti ohonu ma na ye de abewura 2023 April you no san sole awale na asembi ena me se saade a oma me ne nebusuafo nkasa na me hu se me ne kasa no kwa na me ne ye de e kasa me nim lady no de na ye ne maame like seriously mama ye ne na ho ema ase ye desperate for awade enti bibia ye ntumi nya kwan hwehwem pressure na da ye soro so ena wo asomasi awade ena asomasi awade ne ye de hawo to ko hia ba ma bi o ka bibi kire no a no wato ne dom de obeka so wonya bia na wayo hwe sesei adwuma a wakoye oma emfiem emiensa moda monna obi okro ogina jare a no woto nkonso no ono aduane 40,000 Ghana cedis be ma na jedi owie wo frɛ na wonya no de osi yo maame no so a eno so onya no waye adwuma osi bibie nkume se obregu a mabre maguo wasan kra dada no mane free o ma abagana obedini sika nyina wonya sika mpo no de akosrem akwhwe o maame na nkampese de obesan de akọ ma ho akwakoto adwuma so edi asemunie no me de nipa binum tri so ne ede nanam asase so wo bekọ na ka bo obi no da ho wohunu a ye Awurade ne obi ho ne bone eni dua ya buragu ne so ene wode ne ho asan ko sign rubber ni bi ya yakobo no ensem bebre boys and girls ye wuwu ntam because bone no adults obi ye ne nua bibia onwene ho nanka ha sawa akua enti no bema no de wo kwasi ya nchekere wo bema ben no sister what relax do was when ya bema na me wo ma me nu dada ena ode me koma ne se on chechire me ma na se me se me mpeni bi me da me hu se wa ba efie ho a wa wura de mo na sa ata na me nim se papa na wa ba fie ne ye malam ti boy ni pie ko ya chi no ofre me bisa me se boy na wo pie ye ni me ni no na me se me ma ne papa ena o se ne ode me aba ne ho se on chechire me ma no enti o pese me ba na wo ye bibi ma e ma me onye ma me ena me se ti wo ma me semina bi se me fa nkodware na me je semina ne kodware yi ti emu ho na na ode pa me na me te ase malam na oye ho adwuma no o pa me na me te ase ma no enti o on de no da so wo fie o boys bi wo fie no mde ne ba se o meya ade ma ho mu ti be 1 week time ye wo fie wa na police fo ne boys ne wo fie ho ne ba he e ma o mo be chi no so then time na medical na ye bibi dada nti ye ba sa na o se me di na chiko police station ho no nti o mo be ka asem na je se o mo be je ne 25 million okay o mo be je malam no 25 million to bu mame malam o se ababa wei the boyfriend na ba se won chechire no because ababa wei se o the boyfriend se obeja no ge yi beja no ti malam chechire wo ba yi mame malam obo adwuma de ama na afi malam na akopɛ bai malam akopɔ bai mo no so ate ase na say malam enye easy akira wo betensem chechire no mama ya wakopɛ no nsem wo wi ase o papa we twedi na chechire ne mama na me so chechire na mo sa die me chechire fa ye a na ye ya se no chechire fa ye no shafa no fa ye wa mia no yam framano bokori de ehu asamo so mpa se
Dabi okwochichire no se be ya girl no adwene beba no so na wanya no. Adwene say dey. Ana o yeri si. Oh. Ena malam chichire fa. Tene no. Malam chichire fa. Chichire fa. Medie ma. Okay, abeja for mamu akwaba. Nana mu akwaba. Yeah, ena. Evangelist mu akwaba. Yeah. An me mu akwaba. Yeah, ena. So ho ye de. Nyame adom. Yeah, the Christian. Musa nse nkran boko. Me baby san nkran. Okwa ye nkran mu asem. Nkran mu asem te sen. Ma ba eduma de me yare sen. Nyame adom mama. Bibia boko. Ade na wo de free ho bra ye. Hey! Adu ajiri chofi. What did you bring inside here? Dia na ade ba. Dia na ba inside her. Mama you go for Mama you go for ma. We use madam o case, we use o go for man. What did you bring inside here? Just dia na ade ba. Tell trophy na ba. Yeah, that's ya very trophy. Some ten ye wie no wan fa ma ye do to. Se be ye trophy atechare. Ya do no fo be ye trophy ni atechare. Dada ye. On ta konkran ho. No fa trophy bra. O ha tanko. Yeah. Wati ama ho ye ne dele de ya mentai ko ye be hwehwem die nti ama setai ko no ye bia ye be hwehwem ma koya abrewa na me na egu abante ho aja mu fa me ko na oni we do ko ko bia o si fufu bia de ma amunna obo hey ma po ya so kon kan ba na no ho aye da ho obekwa for ma mi so by what obekwa no akokuro so ama fine case me hu ni akoso ni na mo de ma shi ni ta won ba de bebe bia besimesere so de bebe bia wodo beba papa wodo yo ya jagu kwa wase de nso ewi abobo ano ya jagu. Okay, we can happiness and ye di adwuma. That's a strong team. You do your hope. Easy. I say ya na etie. And ye ba ye say ya. Say ya na etie. Ontiase akoshepu. Ai. Na mutimfuo ho. Na mutwa ha mani. Oni ado eno ana ye. Akaso. Maa Akos ni. Me yari da way on for me yari. Atame wudi e wasi se ni ma re bre mi. Oni adon na ye. Eno no e remit. Mini baby ko fa ni film. Enyum ya che o. Sa. Titi wonyum pa. Oni ado. Me ti ase unfa me nyari. Adame wo no ahihye ne ma. Awunya. Odo na ye. Ai mi tie mabusia. Nyene ja. No kwasem odo. Enti ye oni ado de wa ha. Papa, ya kasan kakran fa hwen na. Onya na ba. Ye be sere. Enti amane ma ye slow. But ye nim say enyame ti ase be ye. Ye be hwe ye ba no. Ye be hwe akwala no. Ye dru no. Ese ye. Se ni pa be wu pa. E ke ni bronya no. Ye di bronya ye de. Se ni pa be wu. Se di akura ye si aye. Na ma ko ye ni age si ye be di bronya. Ye ntumi ye sa ba na. Enti ye sra mu bronya ye ni di mpo. Nkokọ ni ye ni na. Ya je nkokọ sika no kora asesi ye. Mo famre ye. Ye wie na nyame ya adom a ye be di mo akura ni ede na ba ai wa ba no odidi no de fa ne minimu no ane yesi asan no wani baje keke nse na Victor wose akura we nko ade menye mun ka bibia akura ma menye be na Victor na we 100 Ghana cedis na menhia no eye na homete na Victor ye na Victor ni ye adwuma na me mama won se mre bi me ka se me baketo ano kofa power zone na no kra na ebofa na so keke no dia kra na ye no me ami ko hu no
that moment na me am shaky and ono so ja na ne ho wo so na me hu sa me tafe me ma me to se wo hwe no me ya dai that moment me hu da me ya me ho ono mpo na wanom no de me ko mu in fact Friday mama me ti fe onim sa me wa ha nka Friday nka me se nka me so ama me ti nyina ti me ti fe nya na me so because sister kran pap crowd cat on me so akra na e ho na bubu me bubu me bubu na akra ba ni e na ba akua enso let's talk akura so of ono na fa no na akra iti mama me ti wonyina ni so wa me se e ade we de yese mini hanya sa ade anka fiada de kasa akra meet me nka mi na chi wo de chi wo se na chi ne so no ayete se panyi bia wenyama aha me kai se me na eti ase no se de ya bepa no obeda ne na chi waye no ase waye panyi by force ya besre waye panyi na chinka se kra ti mi kan na we okay Debbie we nya chechiri sheba we nya chechiri sheba because ne ma me so bresa e ba se so na wait abam the pure that is so sad. Sha cray pa me se me hwe na ni sa. Fa ne mo obu mane nye. Akra enye ya akra kasa. Ai wo hwe na. Wo hwe na ni. Ne ho fa. Mama minim say station ha ye frɛ ya ebida. Oh yeah. Yes. Ya kasi ye be ya rade be ya to ye be. Rade be ya to. Nti etiefo ne ahwefo munim say ye kan ye. Ane. Ente kura na kole ya waka hospital. Munamma ko susu yanko yini mra free hospital ho within 2 days 3 days ne yakoyi akola enti yerim sa mobaye mumwana se na nakua kan no na wure uburo nya sika no suspend kakra da fa ba ginkwa na abofra we ni gia wani ba gia boso se o se wanyama enkuma yi mu bi no wanyama me ene quotation yi gina so se hunu hie ni no mobode yedemu na wo fra urade ono so beje so de yede nyame asem still nyame asem to de fa eno ana mo fa mo de ya amanfo edi adanse no so urade hwe e wo ye bai ekwan so na hwe de urade so be ye na kan fi sabre ya kosi bronya 24 no na ye hu sense san ya ba kola ya bra ane panyifo na ebube se o se ebia na wo ne why you season yes bia leto kwaku dia wo ye nkofo di adanse we ani ebia prosla de we ye but this is the time God's way so aba nyame akwan fadinu kura no nyame akwan e ya chewache fantasy say nyame na akwan o ya chewache unhuru ba bi efiri beba but seize this opportunity to say this is the time ready shemen munyam ni bi bra me ko boa akodai fa so awurade hwe mama ade ehun so ni say onso won kase yen fa bibia nso ne hwe o this sika mpanyini city say hwenu munwi ne chinye ya that's what utimi yi kire nyame asem so yi a ena ni pedi adanse waso dem no otwantu so dudu oye wei oyi ni sika na akoto waso munyi we fanye sei na onye nhira nko wonye ntetiefo ye fra ya ye bida Akoma FM Akoma mu nsem yetimi ye mane ye akora we wongu obem ya tese nyame be fa ye so ma Ghana nyina ni age se kwakukura adanse na maame ni di asema maame ni kranche sema maame ni atoma koma so pa se de osika no no wo se wo de mama fa ho ginem e ma ye be atoma koma so dodo ye nim se asema maame na kan ye gina so e maame fa numbers no entudwa 0599 814 0599 814 and 0245 30 0245 Dini Mary Akosia Ade. Okay. Egia. Yan hwa ye nua be ye. Na Fisa Dauda. Again then ti ye na ka you free way ba so nka one in time na container. Hey. 40 feet container. Papa, one share ye 40. 100. Your container 100 on. Your container 100 feet. Kabas no the base. So
o ya ship dealer na car ye de be ya yifro ni na na shemu no na enti mama worship wa America for e de akọ Israel ekọboa anu mu na aye adwuma na kasa worship ammunition si nyina le wo mu ye adwuma wo ana chora mano ati aba se eye drone Rashid yemi pa fun pa Rashid Dauda wani Rashid bi papa obasa sadi so ye grusi ni na o se kai ma me fa manya Mako eni pedru ben bia se ya adwene bwe juma ya bembre sa adwene we no anya juma eni pa bebre na ema titiru pa titiru ema titiru ya bro ama ya bro na me se wo dia wo se wo ba na so edin obi ayi restaurant no restaurant yewura de California wo tinye nya asase to California sini ente se o de be restaurant wo se kai say internet so no we twitwa eno yiye me se se mo mwani amna ho Earlier, I had your name so one plate pay $7,000. Come chere wo. Ni amna ho. How you go go did? $7,000. Ya bro. Ya pa. Brese ya le bebe. 87.9. Brese ya. Wo be hunu obafo. Kakra bia ho message bia ba okoka kakra bia wo bi wo bi se de be wo bi se me business bi sika we wom me sika wo benye sika me de me pe be ma wo shada subo me de me pe me de me ma no ma me ma check size a me pe me be ma de wo so wa be ma de wo ye krokro kakra no wa no wo nwi kakra na che se no wa wu busu nwi wa wu wa wiye yo wa I don't know the different. Who the different? Or don't you mama? Don't you mama? Some that's all that's a sad what you choose. From Kuana container where you oh nana yaba no golden tulu sister King sports stadium decoration you from Kuana and you wedding what no crown of tafra ko ya dwene ho sister hu no a e de den na yesa wugini di e de agidie na sese wunyama no e de ya na wo crown se wo be mama me ka no kranchire ma binu se wo be ma na wo tu kwan kwa abochire na wo ne wunye video call wo ne dem na wo se wo ma wo hunu no kakra da bia wo se wo ti abonte baabi enye wo no a esese wo ye video kwa wo hunu be ma na bi wo ne dem odadem kakra wo ne wudi wo kwa adwumam kakra wo ye aduane kakra wo kitchen ho one na nam ho kakra bi ano na kire se sa be ma no wo ni tu anamo bia wo ni tu anamo ene mfa nse wa adwunim se be ma ama me sika me de me mpe be ma wo ma me sika wo nya oba wo twempna wo se on person be busa esa se o demand do se sika na enye sa bia enye be ma wo sika se wo she wo sika se be ma bia restaurant dealer wo sika se na want to mean you soon adwene mo airport to airport arrival any yi ne mai obi atwa no yi ne ma na we to me wo ye wadwuma wo baabi nyame adom wo ye wadwuma wo ma baba wo pe kakra be hwe wo ba wo fie se wo sika kra wo be ya wo ja no esire mu anka be ma ka se wo send kakra ma wo ba no jima wo ba no so wo ma me yare wa ka kire no jema wo ma me because be me wo sika na che so do sika dollars she watch when you the brand watch ni na say wo bia mo ye we dey na we dey no be sisa watch no o be sisa no despite makura ye from ma o say you from we ba so na you from we dey be da ba so it me sre
because pictures no cry yen ni so no me say o ma me picture dey ma ye no first lady be picture o first lady country be first lady picture no dey ma ye sa no say ye ne ma me a wo ye medical doctor wo UK and what the I fro fitiri we ma me na timi free UK aba so obaye jawajo obaye dia ni nyina ye ni bra ma bia ni bradie to wo buase se ba ma we yakofa na free we yakofa no we ba ma we yakofa na free nsu we am beda so nyina kilo ode ni nyina ba adaya empire beda so nyina wa hyehyɛ free ho na de ba enchancy nyina aka ho mpacha chance ne so ai couples okay eti ma ko si yani anna ho a eye se ya because member bi enso nka no kra omo nsa mo pa aware ye dodo mo pa aware ye obi ansuma amusu o oba bi esisu a wonyane so ni kunu oba bi esisu a wonyane so ni kunu nse wo oba ko no wo we no e na wo se de wo ne ne tie no nka no kra brebe na wo se oye no kwafo brebe na wo se wo boyfriend na ne wo no onye no kwafo afa se wo mum yenu de hin na wo be yi a o se ko be yi dada na abefa se wo ni kunu dade sambe wa me foforo ba ye no ade awon ye no mani nye ho kra okay evangelist mame la bia me ka sem bi se ewiase ye mfa sika ne bobra e di nyansa ene ni da ho ene e di bobra na ema me cherish wo mu pa ye ma no a o mu ye maso me buo mu chese adwene a wo de te ho no mama ba yere so wo kodwoma homache no me nsa no nan no a sika ekura no a ne ka sika no a wo de ko no yes ne ka sika no wo de ko no but adwene ni nyansa ekura no otimi sokas be se nan mu gu oyi mu niam gu a emodum yenu wo a de bae no wakopek atwum no fufu ama wadi gine di me ba mi pesika ma betua niam ne ka no wakopa atofo ono na eji ato ama no ate ne mfa so owia ode adwene those akwa na bi for wo mu bu wo mu tu but me vasa me chese wo adwene very good so no enji say di pass wo nya sika ba ya din so obaji adi ebe ya din so obeta free na adwene because one way mafia so no na enji say wias wa mo adwene mu anya dua mama say nesi 30,000 adia no kura pictures no kura na you have to reason you have to reason uti obi man so na ebre wo bre o man awo usori anajo no waye wadwuma eye 12 to 12 non stop jina una so sa bo sika we nyina no wabeta fere wadwene ho wadwun sem sika nyina ye be sere nipa bi a etie ye na ehwe ye de me ya se o se ma ye wo mara ye hwa musao musi ye nsua de ye nsua na we de wo de dime yeah wo ma doso de bia so wo de wo mo de ba de bia o musi de bia kwase abekrum de bia kwase abekrum no chese ni nyina ne so o hwehwe de na dwuru mo ha ana say na kweka e ma bebra ye too desperate for marriage se menyini dodo society me ma me se me nware na o ma me na e ko to atopa na ma o ma me na wunyi nse obeja akora na to ne ye ma ma unruwa me tobu ase na pa wadwuma pa ye wadwuma pa osika na mo adwene mu nya du kakra se da be ya dabi obi agimi afa ayi krama na ma anyi udwan osusu hu che obi kran ka bia nka kadi ba kwa ma na dwene ebe ma na dwen se hwe ni asma ma kan enko se onya obi chale bra bia ma hia no se ni se hwe niam a wo so ode ba enka worship we nipa kwa ka che se we eko Israel odo obi di hu nkomo anka definitely worship we eko Israel
ne bra ka kire no apa o ka sa ne bra sofo ka onyai yeah so hunu ena bo wo ton wo ka etwetwe atwam na no apeke number no yes no afraw my sister wa brochire me de ma no eni 2 minutes na no sister na afraw na ba we 0000 na ba amen o size ye say me ye niam dan wo sha say na me so wo ye fun wate aboa uni bebe me free ba aboa ncho me size mu na to bobo ma me so no mama yan kan che nipa bi say still ye de betu ofo mumma moni na ho ade fa kontem bia so akoro no de o ade yi ban tentem ye be ya ifo na we ya ba na sika fa kontem ti sa ko to plot na do die na ga say bra ye de ma wa sini ntam da no wo betimi a hwe no na ju sika na ko ba bi because as ga to ni pa ban ni ho sini ntam fa kontem bia so ye koro no de ye be sra mo ade na e ba hyew some words bi or ya na de dodo and some how tete na de dodo gene kakra abrabor ko ye nya fufu say yo life mama mo wo mu se Maa Akos tia wo ka say abrabor ye mo ni sa o and 10 overnight sa that be dia ba sramo mu hwe na efi na ko bi afa mu nsa anhye boase wo no obi kura date na sesa nyema we ba susu nchira obi yesen nan ka chechire wo mu obi azame ma me obi antemasem obi antemasem wo be wuko ai enne kura no unu se problem am no be share no half of it ya solve yes solve no what ama load na ogu so no na ko bare na nipa penisa e me na mko kama sem chire obi no mfa me nko tira hoy me kwa kan be boy you wanje no e ye se bia o ka kan kra no nipa ko be fa chire no agire ma ne nyi no enka buo we nyina ko no ko bebu no na ka wo ato na wa so monyo na be ma be na ye papa obi be je no momfa nya futuo na asem na de ze wo papa ni numbers mu bi anya adwuma ni ma me number ode ba ye so participants no anya adwuma woni mu ni busu ni bi ye picture no so ye oh picture no na wo sa picture we ya wo sa picture we ya mama o se kan fo we na kasa no minim omunim de ya no mo ta frefre no say ebi fantastic run about me be adwuma say da na ye 14th no anopa no me ba na o meja o me tu ba ko na di kan be hia me pe o se matter there o se matter there hospital na my confused because me ho fantastic run about na me she dem no na am so on ko dani no me kwa na ba ko so asaba o ma me bread in the separate e na me ko busa obi say e ho ne wo hin na me she o ma na ko jame na am say woni mani bra me de nam ha na ho ni mo da munsem hunu no wo so wo pe ba bi ma cherew me sendi wachi ade na me yase me krase ni afen ma ba kroma me nam na me chase me ni dwumadi na me ni bibi ya kura me nkopa me bibi me mfi no onim ta na no me nam ji ya odidi obi onne nam ji ho omu jina ojina ho kura no obi sase ji we papa sa no mo ye we old omu be start as first we be no mo dey start here old plan no ha o share one aka cho say me pacho good woman sa no kan enu ye omu start sa be na me wo radio mercury sa be na me wo radio mercury na me ye bi me wie no obi fra me ka che me say me hwe mu so ye na wan hwe boys ne betumi awo me seka na bibi because me kan news wie na me pie no ana me hunu say maame bi uhwe na ne dress na ofiri ekura na ebetoto ne ma ti me hunu say ba kwa frɛ maame no na me share no na me share guy ba kwa na chese omu ani so omu de sport o ti me hunu na ye me ya na me hunu ya me nye na me say obi say maame na me hwehwe obi ya frɛ na Auntie Mary yes what dey ba me ti sasa na me say maame ya ba gine sika na kwai be so na be fa save maame ti me gina wa na me yes me twam wo maame no ho na me kwa na me say ma me hu wa che wu ne me just say maame no so I confused was na me say ma wu ne me afa na boy na hu say wu ne mu no na me so me ne mu no enti me ne ka sara na boy na twere kakra me ka che say wo mo ya za wo ba ju sika me kan ko tuwa bi e de kire maame no papa me wie ye no wa hu say boy ne wahini o so wahini ma unu say maame na nkodi dwa ko race course was sign na chi no hu so say was ye me ba
miti akira okura nti nkrofo ama die na sika ne kan ho na me say omo ehun so omo na omo share me oji no omo share mo san that's what about omo say the be you oji go the big cram nti no nka na be mo ya me say mo pe krase ni bi na me munim say me no mani anwan tete de no ma start best start so enti mama ya de a ekoso wa ma wani anda mo say me dem me from first a year na me ka say this year ni da ho afi enti so wa ma wani anda ho a ye de be diu sa na eko because all her pictures here we are very smarter ube who say you fake ube who say you fake yeah was sending you very smarter who say you fake bibia from the visa no de ba ye no na wo ko you fake na ma ene kwa no smartphone abrocho okra smartphone na wo twa wankasa dia wo gina ho a e ba clearer than this ana ish me boa na awade na ho hwe say ene passport ye no online forms feeling ya du nyina wo feeling wo enti sa paper no nya free ni papa no kwa minim ni omu hugu na ni so wa ba Ghana enipa na wo ye paper wo ba ni papers no o wo Ghana we tumi enko mi enko na me ne ntana na be wo send sika ne ma no mama we sia ne da odo asisi na so asisi nani efrefra na hunimu nyina me kan say because she was too desperate anti ha pass a factory or the restaurant na juma ye phone o na juma ye phone na wono oye die wo ye die oye die wo California me na me sister no ye die di no on kafra on na ne me hwe gu on ko hwehwe because eni da ho no omu hia pa eni da ho no hu hia pa because we re South Africa we South Africa o say na ya wo ba ye restaurant adai sika banku no wo no wo wutumi akofa workers and to say aba ama ya mpie yie ya mpie yie o ni etumi hihye eniema se be yi obi ho ade na ye de ne de ya mpie yie yo mema se so obi obeba be ho ade bia no 100 feet container ebi no ya di bi ama ne ene ya calculator mi elu bom ne de asiso na fita meba enti mo da sem so ya jino gongongo empa ni nyina o ma fa ma o mo fa mo pamra nko me Tom wa jisike mu mpa ni musumye asem na yo ya mi sira ni pa na kwa we die asem na ya jai nkwa na nyame do agwa ko nya ware ente se chasa we nkofo we mu dia omudi bedi wo mesi nkofo we omudi bedi wo ankanya me wonche ni mamu masuja foko kakra etimi tu obi awo me ka say obi bu obi samre obi bu obi den Wode ahwe obebu wa ahwe obebu wode ma ama famra mu na yo yenkwe ani ya de Congo ointment be siesie skin no so ahono da ne sabo aye ma reji 100 feet container ne de aje say let the skin do the skin na say bibia aye fine eti ya de Congo ointment be siesie ready ne nsa wansa wa kro ne wiwe ne nyina de atuase afa ya wi ya bie mu na fa hemfie de ahyehye kona na bibia aye kama e de ama wose Congo ointment Emma Obabia ayo basima ankasa pharmacy ene heba shop bia obenya bi ato 0249017101 0249017101 aya quick credit ena me say anka wansa mu biem ena ne no honom de wiase ne kɔ no obi aho kyere no nti ukɔgye besia wo obi ho na akɔ aka wansa no ama bia enye tremoden ena obɔ wanne ba bia ye hye hantuma afo no na obi ayo eti wo nkwa wo pa besia de aya quick credit nkyɛn ena wo sa wo de wani ekyere mo wo mema besia wo de bia adwuma de tradwuma mu anase ba bia bosome ne dro no wonya honhu no na emergency bia ba aya quick credit besia ɛho dwo na nsi ho ɛwɔ fam wɔn mo ɛbɛma obi 0596920833 0596920833
Grow fine makes you grow fine. Grow fine mojadre wodwa so no da sani bia na nsan wotena se kakra bia ba wonsa na hyase na ye otititi uko na so na dwa wontimi nda anopa bia ba so de na ase hona wotwetwen ukọ adwuma so wani ha enema nkoyi ma sanka grow fine mojadre ba ye active fa ema bibia sisi so ade ma fa ubunsa emayi e ba so so a e ba kakra bi wote ye anasa wo de ende ba se bum 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 e grow fine mojadre grow fine be siesie o enam say yes grow fine makes you grow fine 0244 596 532 0244 596 532 Karenstick Ventures Zahara Mixture Energy Capsules Nromi nunta form ya doctor dia badwa so say yemfanto infections ase eno to oba ne bema bia ya infections aba so ye go no syphilis na candida maunsa enka Zahara Mixture Energy Capsules afei Zahara Man Capsules bema ya pem ko wanim so honom bomode agina so na mema ye na animonyam emram edro no Zahara Man Capsules hindi heba mixture malaria typhoid ene de ka ho nyina ebetu ase afei pressure edro yi na ye etwase 0248 569335 0248 569335 Cave and Gardens Ghana Limited doko ya fine ya friend Janinko orange juice and a fei cranberry fruit juice fine pa ba kono de no yanka no no matim sampa we de anka no a na wo no wo mo famfrafra we bia enka ho eno te bomodin apunto bia na adwabo bia ye wedding ayo anasa ne aye na wo hwo anasa party bia no Cave and Gardens Ghana Limited Janinko orange juice and a fei cranberry fruit juice no eno na wo de suma ho pebito Kumasi Mall China Mall Sementia Mall any baby bia filling station grocery shops bia obenya bi atom 0554 316330 0544 316330 0544 316330 Rocker Clinic Limited Pakum Capsules bema obegina so enemu mreye betwase ede amawo Genicure 442 yedi two white ase wase etake kaw anasa obu nsa wote ya woba wo ma yo no ebedi mu a wadro Genicure 442 Ven Capsules anonso boa wo bia ogu nsu a wote ya pa adwonso ya ene ade tai wo ade san so de gu nsu ntentem wadro Ven Capsules Medfagin Capsules wo san ede apiso se wo bibia ona no emu ayo dududu wote eyaw pa hunduto wo nipadua bokọ na so wontimi na wadro Medfagin Capsules wo say abrewa ene akokora jogging Rocker Clinic Limited Kumasi Alaba Abu Station woni opani siko house ene die nimhwe 0244183230 0244183230 Daska Dental Clinic mekanfo ade akyerewa enka wo numo wo se na efita kama na so enka no egu animu ase afa wo de no wo se na aye yellow pese okotwi na wo se eye fita anasa esi achi hankra ne ma bia ya na ehye yesi ase ne ade no de pampan bia num ni nyina Daska Dental Clinic behwe no wasiesie ne kama ade ama kaka na aye wo amatokura beda wo se mu pese utu si a wonte yawo a eye Daska Dental Clinic insurance ahodoi wo de kope ni nyina ebetumi akava ade ama se ukita premium Acacia Nationwide Equity Apex Glyco anasa Ace Insurance Daska se fabra na won treat you fine ya ni nyina no insurance cover e de amount Kumase wo mon krabata no e wa hodwo de edi nkan baby La Petit Pharmacy e won wo ye duru Atenga Junction e dai Adom Joy Restaurant wo mo nom afei asokwanso won mo e wo City Style e dai na mom Tano so IPT wone Kane Amstead no e na edi enhwe Winneba Campus no e na edi enhwe 0248967575 0248967575 Daska Dental Clinic also smile with confidence 3P garlic mixture we dra mekanfo abrebia de amom afa na wasi so anasa wonfie no kwa animu a bomode ansa wonsa ebeka bie pressure yade about so anasa person obo ho ban edi free pressure yade ho a wadro 3P garlic mixture wo pese immune system ni jana na so abrebia timi ekutia yade a edro no 3P garlic mixture wo ba wo pese fichi no esisi so a wonte ya obia so a wadro 3P garlic mixture wo bia betimi anom bi na wapomode ho nsam atumi agene na so Piwak Natural ena dia badwa so na pharmacy ene herbal shop bia man Ghana ntwa ne dwuro na hodo so wo benya bi ato sane so ewo glass tom te wato bi afasi ye enam se hwe ho a ebepai 0201000021 0201000021 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center
wo pe wallpapers asiesie wo dem studio ho wo pe bi asiesie ho a fo ani kire mu e wa Alaska ho de colors na hodo designs ni so nyina e ye kama papa stickers and a bed sheet ahodo ebi e wo ho BBBI Posi Chemicals fo ani kire mu e wa Alaska Kumasi Adum Mrs. Anoche Plaza Brosani mo one more Eben Prudential Bank 0554 114878 0554 114878 mommy ama yamin sha papa yen twa ye homra na fe yen kwa homa ne so na ye no so eni nkomo emfa ne case no Transpeed natural mineral water. Se wodi udwuma bi asorefo eyie party engagement wedding restaurant obia pafo no ana ode o se ode ne mama number be mama bas ne mama o ye obia o ye medical doctor o UK nti ne mama nyemra ono ne mama ne be ono ne mama adi nkoma afa me ho bas ono ne mama ne be kasa de ne mama be ka bia obema me muaye nti mesumi ye den ejitum te ohono ma da ko me ohono ma na nya message na ayo ba o se ye ne ba ne Rashid no ono so UK hono ye friend ai Aminatu ayen o se ne maame no ono no ye kusasi ni bas I to say wo free Ghana chinti kusasi ni sempo ansha dan ere ente o free Ghana ache nti ne kurom kasa no nti wo mu a ya nwono wo ayi abrochire ho media me am ya wo ne Ghana but street de otimika but nti me refi ne kurom kasa otimika twi e refi ne kurom kasa nti o ha me o frame me am pese me nka me kurom kasa na the tree ni eden eba sometimes no the brofo ehia me nti be ma me kra me ni nka yekurom kasa ne biem nti dako na me ka se mpese me hu se ne ba na e no kore pa se ne ma me firi me kurom ho a se ye den obete yekurom kasa ne bi ti bisa ne se yekurom kasa ne de he mu no onim nti o kan ne mienu miansa bi wo ma metimi hu se ati se wasue o no onim basisi ano o refi sa kasa eye ne maame na no oba no ne ba no otimi frɛ niam bi fa me kurom kasa no ai otimi frɛ niam bi fa me kasa no timi so me ye den egitum NGDC 2023 na ode awale asem ne ba ye sɛ person ye me document de be ya obewale me a ono se ne mba no oye gima wo shi mu o ship mu enti ne mba no ode nane ene ema ne mba no ana Rashid Dauda eye adwuma wo ship mu ai enti ode ne mba no ode nane na ama adwuma ni na ama ne mba na o hwo e wo fie ono okwa atimidi 4 months 3 months 5 months no mba e fie e basa na nkwala ntete ye ayede aye basa ntisi an opeso obewale me a no de mako ene me ba no na makwa akoboa no e wo US e wo California nti me kwa na mene na akọ eden abom ahwe nkwala no ana me se akansa ade mate bas minum kasa no mi hye ni sika e wo minsem no so ono wa bone bla ono ntwen ono ntwen mi sika ne se nye mi sika nti na oba be wale oyodo ana oyeden ode ba be wale me bas onim se me so be boa no abrabom because mani eden e wa abrabom ana ye guso na o se me fa me document bla na oyeden on sa process na se nti me bisa ne se de be ni de be na obehia no kan se me ntwa me passport no na me fa me ban document ni fa yede enfa sen no nti me so me free fieje me ban document na me de sen no ana me twa me de so e de sen no ti e wo ho no ma me phone kasa nti e wo ho no ma na ma me kasa o me amount and distracted nti e wo ho no ma na o kan se ne saka me document no nti efiri honom no wase maybe 6 months later maybe visa ne beba nti ho ye gusu ye kasa ne maame no so no me kasa wase ne nua ba so ho na ne nua ba na ba ne maame ho no mo no me akasa ho no nti adwuma no no anim se me ka che ne se adwuma na me ye wo ha no ewo me se ye den enso me sakoma no me mpese obi ba dem ba kwa akodu Ghana na wase san o de asem foforo ba be bo awuram because me ana me bread na me sakoma no enkodi enkomo emfa na fisa case ehun de na wodwene be ma no yenye ndai wodi ni baby afefre Maa Akos de go one ni offense include yo me rap me tie sister no eni be na ha no obi a se we djuma ship mo na sa wo ma ha obi a we ye mi o ntimi moa sister wo sa be du Ghana na asra wo sa be sani sika amani se wonye passport ma enye ni bia de na de ba what time ofuye pa ade abe woni we ukonya no he Maa Akos
edwuma na adi no nti wonte no wase o ma na ni na wo next time o to na mo wonte na mo yi ame nka mo Maa Akos ka tell me say me tia no wa do ma news me ka kire no to wate within ba bia frefre Maa Akos ma me mo ba so e edwuma pa mo ye de bo asanteman na me sira mo pa na akwesi ewua taxi driver ni de wadi abri junction so na Maa Akos first no in fact gay ya somo ya papa anya asem ketwa na asem we di agimu a we di hwan mona utima ne de no etimi yemre nti ye wa we simu se bitma bo amaninka aka ni sika no na Maa Akos ene ma aba omo mpenu kru o kan ko eche ma omo fa da abisento because gay ka say which is assassin hu be ma ne de no mpenu ba nkomodi die mu a okoye adwuma wo ship ni ma me nso koye medical doctor wa ma no ne be no na odo no buy pa enti omani na wona de ya azanfo ani asia bre no enya asem ketwa eni de we mu di man ne nyoma kefie efiri mema wa abro mu ni bi no omu ntwa so azanfo no omani abre pa Maa Akos akobewa nakramo ami onsha within ba bia frefre Andrews Shileka Armani Patasi Busi Mote incoming unit committee member Abrepom Patasi Electoral area Maa Akos me say azanfo no o ma ba papa na no me wo ho na ba ko frame o frame a o so bibi kama na say won sending family me na me say me we de nyamia matra ho ne mane ne nyine ye de o ye do kra ija baba wa no wa ma ne mia na ho azanu sisi ni wo mo ntiki si be je si ni ma no no o mo ni da ho pa me da se within ba bia frefre Maa Akos papa bi ni aba ma Naija papa bi opo sinero to blossom pa chos gasonge enka pasadi le no be papa bi ani kala to se pebram enka mi ayo from Maa Akos kwasha de be ya bande we ya na wa ni aba ma Nigeria no ma yo 14 kitinu kutwi sa san skinu to me say for Maa Akos mi so beba no ma bi Nigeria so ni pata Nigeria sina bi aba fine okay Maa Akos me we are so open the abri be yi dia pro na me de dia mi ka bi se do na nti ma fidi ka se bi ati se kenju ababa we nka to ho ho asi o aja na atutu bambrem nka ben so awundu ho ben ma bia wotetra ma de na Maa Akos be ma ne ka bi ati no ene na no kan bi to ze obasi na yi a Maa Akos ha ne ka malekura me se tire ebe he bi eku wan san na da yi no because ye wu ye obaye ho kwa se benyawo tu de me se Maa Akos ni metia ni obi ka se enya dia nsa be kan sika ni be ne ye no asa se ofidie yi wa ofidie be ti we yi wa bra wani na ho ni se Maa Akos mo mi abai na ni san kan sika se da si pi within ba bia frefre Ọjọ́ na na dia de mo ko o senta futi di na yi ba ko na o so be nya ka futi ni dan ye ba kwa sia di yi wa ko presi e du ko tra bolu ko mi sabe o hu nya zana Maa Akos ya yo asemo within ba bia frefre for no your mom you sister na wo ba mu ani ada ho within ba bia frefre good afternoon FM me chat ka so egesi Akos say madam no wa mana ni na ho na so sa di we this is the first time the program is so e bi aba so aba so the way am start nti na no wa say ko she bi na ni wa na wo titu sika ma ta wo de ma no telephone na wo so ye no say na wo ye say no say ba so ni mi pa ni ba bia also bi sa no say we ne ba ko na oni ni ja wa na say de o say nka ba ko mo ye e to da de na ye ti ho no Maa Akos e ma ye ni so ma no na na me de mo e to da yes fo no especially mo ko sorry na yi na we ko ye ai fro na we mari and say e de ba so ti ho so he say be ma be be ma ne ka di dia ware no die che say I see na so e say ahwe ko hu ne wan e say after there ya say say wa adwuma bo to go back that's what I'm thinking about you yes man mo money na ho dia di mo say dia redia
edi me sika ba okura program yi say ya tie Maako tiesre momo e ri ntem panyimfo we de ni so ya mo de mo de abobo de ka de man na de din pa bo so time wachi ami sha ase ba mai woni mu nani mu mpo picture si odi ama ye nya ba ma no ena ba ma ne ma me so picture odi ama ye nya ba ma ne ma me ye be hu omo we wudi ni ba bi afrefi Maako so ba so mo majumo ma pada ase e pa so agure sport ni o ja ti ko front man pom Mr. Mampo, me chance my phone in. Ah, what you so? I give me so. Marcos, me and now, me and now, papa. That's in the BS code, be a mutato for. I know we don't know. Engineer goes in your two. Samaha, ma, the pacho, Obanwa, dear. Now, what would change so could you report? Edi eja so bia na debe mara so nti kwa won nyini wo se wo family na so no family o mana so won what na 3 years adada wa atonke to ya so aso so we go up there o ti ba ta so jare kwa no ni ku uye trai uye se we se be for them da be nya we ni uge so faso o mo be for kwa to so ajudika na chem yo kutubu kuna tifo nya sie ko esfo nya ene kana sere no bia se ni de temo na mi adwa chere me de beto mo ho na me nka mo no maduma nye yi me fa so nche me ifa bienu e che bochire ene asame mai me da se ma me fa di otwa to ebusia pani ewramu ni la skola bia se radio ni mami ayo da ko je pe ko ni atusu ma kan pa na ni jama me de chenya ya mi ba ha akwari wada makuma supa na ona uba isinya misinya nkuponto de chenya akwari so no ma na bi so bi o ma uba influence